أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد, wezi watukufu, maislamu, mawatania, mashujaa, ukawa wadori warungo zao sha mbabiza fidi ya ziso ujwai uwanzo na uwasikini na uhozwani wauri waransi ranzi tendera tsashie kheri gerijeri wa debloke rwambi dinamna mdako undanti shamdu kado undanti hawa wandu na umenyelea wandu sola na ujilali karuma mashuhuli na aina kati ya mvyo joka anti utojuha uvae emazati mahura hana wene makoshi ufikiri zilanga wa ujuha mbongo pashio kartu juango doda huwi kartu juango risho hindi ni kartu juango ubeli la wandu hindi. Haizo watukufu amade namna waika yao mzidi ungo usikwa jana sisi Appel de Paris Erika ufete Erika wazima na omji mtukufu wa mbeni waika yao mengoni mweze na wazifanya Erika wa maado wandu warengaze tirkozini ilo wandu wajue wadoona ya ukana ezenrongono ushenzi neze twabia za rendwa au kazi la twabia za kishenzi za kina haramu au kazi la ndogo zilo muharama zafanyishiha ikaula zimu haina mwanadamu mwenza akili ya zilani ya mbeti jawu ya sikitihe eka kweli sima isilamu kujomba mafundi ikayangu wajuwao udiro wa mruto undi manyanya udiro wa mruto towaroho udiro wa mrumenya lapita libo konge vukisha wanadamu ikayao mnyezi Mungu hazamba ya uka ujovukisha roho nge hamahavukishe zero za wanadamu ontipia ujohuisha roho ujokaha ngamiza roho nzima nge hamaha ngamiza zero zontipia. أجل ذلك كتبنا على من أنه ما قتل بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هايزو ريتو na ukaritidaze ribulia emachui yani kwamba bizantebe notinomba bizakiredi za azali zilelese risanga rendao haruma verage garendao haruma makati waika yao ngelazimi haina manadamu ya jue emahalabidia kazomdu sinongu jorohorwa hauya keka jihuendao jo wanafiki au kayode namna hao eba utuka uhundando eba wala kaja eba azalingo tuka ubaki yode namna walio kama dhabidhabina baina dhalika la ilaha ulaikati huna ukati hula na abo emahalenti iliyo ngebidio mdarenge opposition ya me pande suwangu wanoneze mbi suwangu zisaidiyo shewe mafundi watola mwambia azali ukade namna yongo rodondo gondo fabila watu ambio owaula wao no wana wamekana ngamdadona yonga mdadondo shamba wa Buhari wada za wasitwa no wawando wanzo maudo jambe balali kandanyi rikamuoni sheza ndo zijirisi wao rizambe mafundi nga zijirio ndo rizisaidie rifanye tashijio riankurajwa komori au nga zijirio nai na rizilani riziharamishe rionese déclaration officielle ya husu et comportement et ces crimes et ces massacres et ces détournements na eze ndrabo wikayao ni trahison wikao azali yalifanyilia habati mbika jahunda mafundi wa bauso zeno gozini uo mndu wa ili wararu do kodo zifanyao. Haizo watukufu, shukran mtukufu ababaste siku leo ngamjo hadisi mbabi damina manama kayao tijibiwa sababu ya uka hajitolea uka emengoni mwandu wikayao warendwa nai hauka hauliliwa zukiwa he Faisal Abdusalam ya lahar mumji wa Bziwani omjini kaya odo yalo latena yaliyo omji wantujini wao warendwa nai hauka wande wa sampanyi warendwa tihindu mahajuzi shati ndizo basi yemengoni mwa nazichana wajitolea inge ngwa vonte wawane na ufuja yabo ngasino unyanya hatu wakari tsanganya ngariko zao nambi arjoji bwana njema zijo mundaitsi hatu nade mwana ma mtukufu Amiri Madi zenge babe fursa inu jeri hadisi mbabi da sino wakomori ikayao wenchi wa hao ngabo watu ujua iho yabidiwa dunge engari fanya engari da zao emroi alele sevanu ya dore ndezeno gozinu engari ndao ramgabi li harumanyi chaguzi engari mtoa wabasa engari da zuri kenti rikekarikana rifanyao
amange masuala yao ngajo kaya baada mahadisi rijo yafanya mbabi banu ili wandu waone ya ukasiti ndo ndojo jabani cherudo ambia wandu ndabo na unafiki ngarijo hamba izo bikado rifikiriyo ekariko sasa siwa utasamaha ekariwe wa siwa uyekeziwa ekaramba ndo siwa uomba wandu wadunge izo bikado zo kama maslaha ya hatu shangari jwao ya ukanga wandu wenjua bidi waonese eze fikra ne mahala ni bokodo ranzo azali anzo ya behe komori ri laani ekangi zombi ri saidi ekangi zonjema wodo upande bokodo jokanza riambezi habari za hatu wa mwanama mtukufu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Amir Mad hamade namna wazidunga usiku jana kamengoni mwa wandu boko risherehi wazimanu mhono watangara ubeha harumu mji wa Mbeni. Tikawona kwa ukamhimu mimi tikana duma yakaulazimike tizirenge ya funfu akanga sina mdaza hatu mitsa mihuli mtsazi gaga ikawa hafariki ikawa wabadu wa usiku jana sina mdaza hatu mdaza manamshu hatu mitsa mihuli wasaya afariki saida Mwenyezi Mungu ya juu warehemu wote pia wakati huo rifi wani manayasi isiaka Abdul Samad ikayao harumu mji mtukufu wa Mbeni ba ichongeza ngabo wenji ngoko wajihundo oblige wende haruma ele tangayilo abange yabo dogomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala owandu boko wende na ufariki gorlo banu robe Mwenyezi Mungu ya warehemu wote pia asubirishe ze famille janlie baada de misuba yinu shawa hundani na rungu njema boko ngezijo uwafai Allahumma amin. Ima ngarendele yao harumaye mahadisi ya hatu wanafikira omsherehi wachana wa Mbeni huonoje nasi ngarijuao yauka ikoni warolo hitwa bahani warolo hitwa mitsamihuli wa uliliwa moroni wa uliliwa ziwani wa uliliwa vuvuni wa uliliwa mijimiji nzuwani odo wenji kaya ina katunga tungo urolo hitwa emsherehi hamada ula wafanishi jana ya Appel de Paris. Bien sûr wanama walo Marseille na miji wazifanya baada shukuria rabashile marhaba diaspora ya la Reunion ikayao warenge watukufu wano wa ili Yusuf Muhammad bwana warenge emananyasi Maître Ahmad Mahmoud hena mnabukuri lazimu asibabu de hamu asibabu de jitihadi wajitole ya wahimewa wane na ufujari wa wane na msajaja wa wane na udhulumifu wa wane na madharau warengu wando usiku jana abange eze evenement hizo zijiri zombile usiku jana engo commentaire ngeri jwa hunji ya haruma emahadisi ya hatu au ka inudo tone sambabize fikra wanati wadujua watijodanga nyabanga bwa maduhazi ngabo watujua ngabo watuna nafasi shaye iprofite waonese au ka ngarjojo italifiana ngarjojo wafikiana na ikhtilafati wa mafikiano ze divergences zinu ziwaridi aruma ize afkara aruma imam aruma za shanga bo izo boko izo wandu kwachi keno kirjo amersola duri araka ekati ukanga bo msafara salatul musafir yabo ya duri izo rakanne shekango tsanganyo yo udri boko hunikiwa rur ya ukango jojo uswali mbili ni lansuri yomba jama wa qasr ndiyazi tsanganyo muqaddima muakhir aizo rikanza wone sembabe fikira yao hujibiwa umsherehi wao mji mtukufu wa Mbeni ufanya zetiri kozi one sao izo bokodo za jirisiwa na mafuja arianu engo fikirije emijiabaki wauliliwa ikayao ikaulazimu waone sokaba numri wakarjadi waza maulu wasijobina wade hundwaji enge video rangare Mbeni enge video rambie Mbeni kana mrense wafu au enge video ndofanye de hadisi ya kanisa wa. Assalamu alaikum mwanama mtukufu Fardin. Assalamu alaikum wa kumura rudunga o nwajuka uridunga tosana amani na zimwedeleni Mwenyezi Mungu jala kai malam liyo nganyonu dazina ze famiza hanyo ekamwa benzi bon eza chirijana Mbeni sheria jana ila fikira ma eka damina we no anya swasa region rurale Appel de Paris no Komori tsokaronsi ila tsukabala wa Mbeni shaila ndongo za jiri mbeo Komori pia mana ngarjua wa Mbeni harma tamaduni hao harma somo hao Mbeni mjua kitamaduni wa Julihana wanazoni wenji wasomea Mbeni donc yabo ndongo za jiri Mbeni yabo zijiro wanada monti pia
donc tujohanza tena tujodojibiwa mana bala wakatolwa discours ya mbeni la martyr mbeni la résistante ila ndio nafasiri bon ila ndio nafasiri ndio ni saukana aluhashimanga mbeni ne peut pas se faire intimider ngono mana ngarjoka gaba mijiminji mimi muziwani ambidini kokoero parce que leo kena ukirna bezohan kakana bezohatu yabo unafiki ngonelewa mimi tujojibiwa kana vorauli wa feswali rifanya mambeni resiste ngonelewa rabe ukanele fujarlinu kalsuhuja na libakshai nongono haja halidi watapi hanjom sirini bon izlazin tabisha shamin simro shidan renge decision ngonelewa shanga mjotse na kawafanya zila wala tswa uziwani yonsi pia shanga bwa resiste shay jokirkano wenji washide mbavintiti la majorité fait la loi donc tujojibi wa kaina mnambeni wafanya ngo hatu mimi nabonga mzabono ngona mabweza ho hatu mimi za uziwani ngono mtufumba za ikoni za uhanya mbweza ho hatu tujibu wange uskora la feswali wakawa tumashababi wa uziwani wazia zali no kwa jazifanya donc abo mimi ngamkondane za jiruziwani donc weza imijia saya sijojibi wa par exemple ni woni wanyanyo wa ikoni vomaulidi wa gazo washide wazia zali washide wa rebele ngono babi na mitsamihuli waulidi wa muti sijojibi wa ngono wa mitsamiri wa zifatiwi ati je mitsamihuli wa unisi amambeni donc zerongo izo nswamini kangazi ntabisha wa michi apata wewe jo kikangazi ntabisha parce que wewe hulili wa gazo hulili wa muti mitili la faiso alibahi ngonelewa abo ngawe bien placé voilà non ngawe harma tristesse nkurana parce que hulili on royili harma mijomili ngonelewa shamnyezi mgu kujale mijatu la muhe idwelewa ukana vanu ketsubidize ngozi kehelinu leo nsujani uwe mwanao halafu ndo jani hahone huo na ngonelewa izo sunogo za dunganzia afunga mbesho maraba mbeni parce que amajana tikatifanya locution voilà shatikatifanya kimanga halwa kibeberu sababu kanenge mijipe kama mbeni ba yazali kaja jokabala azala jokalizaira ngwali donc na rombedu abanga sina problemu harme mijia hatu ya bonsu sababu uzo hatu baisha de mijonsi pia azalingo ndo namna yanzao ngonelewa ngunjwe namna nja na wala simru ya ladhimu ya njarma miji katina mandalila imagine abanga ruwazao rangu katalonezi ataba wanru mungu wanru shirini na shenda wandu wa julihani yao shabunga botolo ya bosuri ngabo hafa watu julihani ya ngabo botolo fidia ngabo jao ngabo mona ndungu hamadizo kaizo ndungu zitabisha wanu wala tizamiu zambano tsinamiu zambasena vanu harme mara iswakabanu pia vanu kabatsara isafanyandro vanu pia wahidi pia wafanya deportement pia wafanya détournement d'offre shabane problemu yao ya sumani des histoires sungo pulu azitwa zipulu zinji donc vanunga manzo wandu waridunga wale kanaba sisi kartsuye ngazali mwili no ngariengao zenrongo parce que wandu imagine wandu shirini na shenda wandu warwajwao bo fundi fardini ngonelewa donc zenrongo kasinyangu alafunge bidiri fanye namna umsaja jawuzie ngonelewa mridinda jarmali sallahu litarajamu la mbeni ngamwashukurio parce que wafanya demonstration njema e karoda ngali ya haruma e miji ya Komori mbeni ndo shido mtena wade mrua shida waji manifeste wala waji teneteti wampinise wameka kuna huja zilamu hambiyo fundi farati zinanga zitabisha wazali yangazi mtia ujude rohani ngazi mtabishao donc tujohanza miji ya saya ya hatu ikoni mitsamihuli ziwanini wasaya wakama mbeni wadoni sa example njema. Shukran Hamad namna mwana wa mtukufu tijibio halisi namna wakondo ya onesa ngelazimuyo wandoelewe ya ukava sisi kazi kontra hemiji hasho auka warabu hamba ukana eza halali bainge wandwasha shidwa zifanya eza haramu bainge wandupe ngwazifanya abo bainge ngamrengao azalinyo pia no mndeme yakoti shanga mndendo nai aukaika ulazimu monesi aukana mwana mitsamihuli mwana mitsamihuli ulo wazabari esharia shautongeza mwana mitsamihuli ulo wahindi ekafanya ngoza ukaibidia ulo wa haulo wa mziju wa bajiri mahakama abo wanduju wa udasa de namna hiyo mwana muikoni shomoni de bina abo ngartungo urenga hakuyo ya benu haja ukitfe shabo ngabo bahani ngabo mijiminji wadungu amba ukana weide president wa henti
wanu wanafiki ya lazima wajue kwa president wewe uvotiwa rekesha riansha henti ngwa uvotiwa ni baadhi za idara hamadi assemblée haungo kadha aungo uvotiwa ni peuple kamili shahaina mwanadamu Islamu uro Mwenyezi Mungu ya bali kibulo na akidi ya tu daba ya tu mfumo gujoka zalika javotiwa monti elelo vomaba ifo yanjie ba de president e kati president wa Union Africaine e kam tuona ukahala wa de arumanti no mzia na ba de mu ambaye de mu hazo abo hiyo ndio mbeni wafanya hama Burkina Faso wafanya hama Mali abo si kariti kontro ya hemiji hatu na maslaha ya hemiji hatu garanta wa miji hatu waonesukana wanuandu waume wanuandu walona akili wanuandu ya lazimu wastahilwa ya ukalelo kuna ujua utoruma wandu wendewa uwe wandu wafeja ubasi kuna ujua warizae warito werende rasome ririja rumeze ntisatu rijaga risome sao ngari swali zao ngari fanyazo ngo zarasimu utojua uvae basi wabega bodo na swali zema ala kadha emijia hatu inumiji ya ilmu inumiji wako karitina besoin ikonido alona besoin ya ukana azalia tia waswali ya hutuba ya rongole na yoni hondo kwa usome mitami ule azali kwa utawambedi wako do starabuni abole lobo maulidiwa na mwonoso starabu wa dunia au mwonoso starabu wa dini shouto ulidiwa entwabili rijweli renge ola yari ulidiyo wana hatu wa hafarali la radu mbiare nda trangani ra vurata halidi rambe ntoru li uliswali ze ntoru li ropu ya zgelegele no yotiro gobe kwa ilazimu haizo watukufu ngelazimio o wanduwa eleo haina ulo karibu nele fujari la azali ikaula zimia mbea utibe bange jo menye siasa hatu utibe ba maudungo tukanza wende iho shanganyira nyinae kaja mmazani ukanyi wanadamu kajawaza ukanyi wandu wekanga mjombela wandu wacho mvoti shakweli hashilia wandu watimizi kume wanzani wazali walwa rumweza ina mahala enda wadungwa naye waikoni mitami hulide namna hiyo shawakati ya kanza yaranganye miji ya hanu yabo mvaza kanto mwodo matiwan yabo mwede mswali yeze maiti ngeyabo mwede arumweza hitimu habe haje shili jali wa wandu wafu owasa wale dazira wa tadhar kabati mzima dani ulo karibu na azalina abo kabati ujuora eja boe matso ya ila usongo ujundrongo gebeti salami betil fujaringe hiyo ikakabati mzima dani bakana monsieur le président voilà il a zimbo fanywa mahakama parce que ngabo maino 100 wale dazira we voilà wajiri betizi wala wodo wapu alafu akaujaya afanye ikisisi bahazilwa ni wambeni omwe aina mdu ya koza mbeni uhawa nilia mtume sallallahu alaihi wasallam hamswifu hasikinie komori wakakartina pare kartina mwenje wende waralo hitwa kabati alim kabati imam kabati khatibu ya subuti ya bausu ya lanezero wazila jezafaina jazinraji owandu bakongo wada wanazalu hambo kana kili kabata ulawa bandu amada wao gotona yanuma jambazi machui yanu majambazi machui ya ukahindi wajuao ya uka ezi ya kamili wafumdu mzima haereri ngawatoka mahakama ezi ya kamili ya rumamahami sandu wafuandu waili sha ezi nzima wafuandu mengo wanu waulito wajua waudonji halafu owandu waungu anzo ike yabonga si sawa au anzo afanyise elifu jarili nuno wandu wao no abo ulaba abo utufumu ikwamba sambi wafundu mtima ikililu wafuandu wa ile au mtima halafu ngo tufanyise na wandu 20 na shenda na wizi na torture na ngo kadha abo sambi na ramigo jengwa ni mijimi hili wauliliwa waweke kati shinda ya survey shaizo na tuna mbie machi yan ngamwambie ni yaukana endongo ya mandwe kemndu harengenti ifo ya sekurizo wanati Benjamin Netanyahu anjiaru maproblemu wanungaramba uwanzo wa uwengo anzo afanye jao no ili aonese sha oema Israelien waonesa yaukana
Benjamin Netanyahu kaja shinda ya protege basi azali kaja protege wa Komori tile zambio zizamao zidangu hao tile zemeli katina banongo tile amani bonze ti mahakama uturo pashia no milandu swala na balbala na shamshara na msataja tormenti hatia faudo hapo kapati tranquillité hapo oandwa chamba kama ebanu nyinyi ngamanza azali ya continuer ya rende rukondazi bokoye kapchilo protéger toi nanti hakuna mjoke mandaba kiyonda nyide mjoka ulo wamfe nyide mjoka ubaliwa adubia o wazewa hatupia ya joka wangu wajoka wana bonga mina wasaya para ancien ministre Abdou Madi Mitsami Huli kayole aka directeur ile aka toye wahe école Olivier wala mengo ni mweliste ze Hassan Haruna zisa awalisi sumo wenji awawafu haizo tikanzana biwa Komori bana yauka omwembeni waone sauka wandwa ume omwembeni azalina no mema ministre na no mema directori shawaone saukana mbeni no yesa ila wana ujua ujamru banu ya tiari uwe lifanye jao izo ndizo la johanza imejia hatu wambe enge unu mji wa kanza to plus gelegele aure mwakoti ujajo pweze mbazaho waje warende stobia za kina haramu zita jana wakazuki watu mtukufu boko Mwenyezi Mungu tumlibando ratan papa ramika yao ekadorongo haku shaharongo hambanga bo madelenka watu wile washari hata mwambao o wandu wafanya zila mbeni ala madelenka ba wa resiste ya ukana garsomo du alera kadha bakabati mweje kabati pare la mitskanza nuzise somani sipa kola ulime eva banao somo Qur'ani ngujuu ndongoza tu es bien placé par rapport à moi eva no harme Qur'ani ngabo verse anzi ho kana mtuka jusoma uswalia mtume bomsana kabati bahata o wanazioni wangu hitalifia nao haflatin nabawi shahina bahindu boko mtume kajafanya yuke tuone sakabo yo haramu shalelo kabati haruma edini kamili o wandu watojwa magabia basonda hobi watutulile wakansishoni wasoma wadango wadungo ufasiri ya ukana wa atiu Allah wa atiu ar-rasul wa ulil amr minkum na Mwenyezi Mungu mtume watu yelo hamba na yamtawaliana shabu kwa tu yelo kana o mtuye yaritawalia de kengo dunga nao ne taati Allah wa rasulihi ye karitawalia nge exemplaire c'est exemplaire ngudungo izo Mwenyezi Mungu na mtume abunge bidio mu mdu voilà na boka tuzidunga parce que Mwenyezi Mungu mtume amando sudo wanro hifa amando sudo hiba amando sudo bulia msajaja amando sudo bulia kaumulu to sudo bulia mvinyo na hizo pia gizo azali azizia pia alafu wajandu wanzo zifanya hamvu abenge jo lazima ndo mtui ekahamba ngutwando adab shawando abango wazo sifu mtume bomtsana eka wasifu mtume bomtsana ezijo duri handaza rezo wajinika waida wakaura hitwa wambeni dokana yonge itungeza wandu wa roho muhazini goshilio na kabula kwa tweda hazini shawo ulaba wa hao na ujinga na unafiki au kuja twenda biro na bayasula likiwa huo wala bayasula likiwa kuja twenda biro ndio hunde dhamana ulo biro yao oto wa hunde pia ngo yuko afonfu yombe armozele teli na hiyo won warenge zetike wazibahiza wasa ngojo jamfumda rubala ile Dubai kajala habalange chao wafoze fiyombi za hawi yabo mufti qadi alim wabuli wafanya wao gerjele hadithi da sina wazee wambie kana kamkara dira fanya chao wao jojele semana mazo mfanya chao hindi andube hawando ndo hadithi ndo waelewana sha wandungu waswali yao mtume udubisi wandu na mizinga na masihu muua wandu maduhazi hata Firauna tibura kwa Firauna mkomori Firauna abaqtulu aw abnaakum wastahyu nisa na muua wandu waume mrenzo wandu washe wazali wao wasanganya pia rowahu rowatiti rowaume rowashbata wao wandu ndao keja kaza kifu wadubieze la pitali ela pitali udo fandasika machine basi ezuni sivurandeje uzimenya uzisamba zao wodo ujufumu ya ukabanu haezendo embanzi mum baola mbanzi faridi weaonesa ukana banu trendelwa ni mjufumu wo shofera mjinga ya ribalia abange yabo upande huo likaanza lirande homage omji mtukufu wa mbeni ikayao wodo wa mado wa resist na Mwenyezi Mungu nao
bamnyezi Mungu hamba kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biidhnillah wa shashi wa kadeje washinda wenji wallahu ma'as sabirin. Mwenyezi Mungu ajalie miji hatu bao e ujware ndazema wazijue e ujware ndambi yazijue shaikoni ngwa unazirewe randi le 9 décembre 2018 hata usikwa lelo ngwa wadzihi kaburingilo yao wakazwa pano olio ende one o andu warendeze na walibi wandu wapueze pano neze bandero lo jazipanya na jozo nsipia shazinu ke zalishanga za ukariso me ukanga abo makafiri boko wao tawali ya wandu wa uranganya warengeze fidia wazi valorize warongonza valero wasis innal muluka idha dakhalu qaryatan afsaduha wuti ya fasad waja'alu a'izzata ahliha adilla abunge abo wodo pandera kanzara ambie miji hatu ya ukana banuka tusumana na wandu shari juhako trasi ramba wananyaswa ulo wafu wasawa wafungwa wasangwa ri telefoni yao amba watolo hazini na wandu ambari enjeune en emploi rihundo wasaya warendo wandu washina wandu waume kabatu anzu yafanya barongo asibabu ya uka ahanti kwa mojo ni kwamba hindu yende hapa shulani bani hayo wanawashe de namna yo unaona mtu kado mbili urongo to hunda hala labo ntigaro nawe majaliko nezetu arabu ezetu biazijiri yo ulam sajaja na destruction ya ushababi habange neze na drogo weka yao no ulevi uangamiza antipia yabo azali katina marongo ya berili yao yente namna lazima na ya satse na bidirencheze wala wa soma mafundi wa sharabu waritendea banu ezirupia ngabo sharabu ngabo wadini ngabo nda wakautambaza misafara wadini baba nenda hula situtanga waritendea ngoma responsable parce que njaporo na mufti ya rongo wa ya ndinya bambanongo ukana na vanwe kansole wanro bon jasoma tujua shaka usomodini ngabidi uharazeze mbi wabezinunga zendona hii ngono babi ya be ufanya zinu na sone mufti aritendea njaporo shia ya bambanongo kabanu jao banu narzole vi banu narzieze to biambi narzipa ngufu na rende karadhibu mwana mtukufu rende le suala jirwaji ritsinjela mufti bakairiwe ya sorongo arane ke harongo ba warongo kadondaru mratso wamba kodombada ushili zamado olamdi akamade yakaramatihiro hon shabo fundi to hiri hafa aja wambango ndo amba tawa beazali wokaza parudungwa ni mndro yotumsijinisha hende akahula atosiku ya madu yakaurongo wana himeri shili mzee bale hadani ya rongo wao bitu ambaka rishirwani ewide nichaparu misharungu mimi usiku wa ndani ya rongo nichaparu misharungu gaima mwambie yake kujashi yango jenda wazisi usiku mufti yakaurongo handani rikantiri rumbuwe matsori buwe mashishiyo rikantiri mushilie ezango ya samba hindi abaizwe na baba bano emde angamize ntinu sambi ezetwa bia bizilo bano pia wisambili ya janizo ilode likalima la mando ya hama weshili ekadabili hindi mimi timishaka donda rulanzia wa mambo ntimushilie tena ikadabila jamba ukana wantila Arabia Saudite damina azala do joayo swalibo masihu katika udoba lwani magarde koro Arabia Saudite wabanga rjo msaidiani ne misada rjo msaidiani ngamjwe data ngamjodo tawa wanro hazise sheli na Morisi wajodo fanya bano ke mdungu Arabia Saudite warambia ukana na rihifadhi azali wo ibango wajori saidia swafi ilo dele kabula bilala wa mufti yo atamsaidia na bintu kwa jatu subito warongo namna hiyo ara ruhindi ambaye maulida yani yule bango ya ama mufti wa maulida maulida niyo muhimu bango ono alhabib Umari alhabshu wado na mtume ja uhematso basi tijula tijida Dar es Salaam tijida hubi wakaharuma maulida ya alhabib alhabashi basi wa muzi sawa waono mtume aro hadaho ni hula ambaye yongo tawo yiribo mtume kajara salamu kaja mswadia kajenda ya mbusu shambe yongi to ndio wanuru kamba paraki izo dezo rongonda mufti ya zamba zamhimu gaba wongonzo ya dorongo kaireka to santroma atakairenga rende habubu rano utaya dorongo watena ekede bwana hu na rande zamhimu shakairi ekafunda Abubakari usalimani kairi adaze oyi mraji ulo daenao alihaji yakawishiliwa ya bihadepite hende hakausiwa owizi ulo bonti jubala owando hifa omsajaja watu directeur bala au ministri utobwizi onondo hifa basi alihaji ajaka urongo wa habari ngabo wandu wanzo wamenye na ruareme alamtara hiyo wao wandu waroha plone mfaume Abrahu wa balandovu wakanza wandi wada musi alkaba no ile business iloka Yemen ngabona saya basi wenda yabo abonga mju wenda yabo
kwa jashinda wimenya basi wakaenda zao wakaura moya mbargo na iqabu wakabeika mjao na hizo rafanya kujaona hizo Mwenyezi Mungu alam tara kaifa fa'ala rabbuka ikujaona hizo informi wa huwa yafanya bi ashabil fil wandu waikaya ndo bale ndovu wala ndo warangania alkab alam yajam kitab arsala alayhim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil abheza nuliza khawwase kule maufa jala ukasu iyo ndio yakanza risisi remayo sheka ijaya si watu ngari mrema o daeno yaho yaukana qul ya ayuhal kafirun nyinyi bo makafiri la a'budu ma ta'budun si karton abudu izo mabudu wala antum na niva na mbakineze nyoha no walimu mweda mawarama si Afrika pia wajado mbiriliani no fujari wa hanyu ne malalao ne zefilia mdozifanya basi hisi amini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yode mana rilovanu hata lelo haizo ekema kondidao wajawariti ya shia juzi wambangu wa Sufio mtume kabati wanakana maneno yenu ngabo ndo wala na Bashrafili amtimi Zimbabwe utsanga Bashrafili wakati na Faransa sikaona harma ze médias internationaux akaubriye mais on harma ze France 24 ze BFM TV ze LCL wonji yabala yure cadre hata ma professori ma doktori ekawondo vumwe Qur'ani na hii batanga mashelo suka kadina mwanamshe doktori halafu mwanamshe yonji aparudi wasatabaha ha mwanamshe amba ukana harumaye Qur'ani kabasi mbala ivumbu wao amur kabasi mala vumbu wao ndogo za mahaba ya mwanadamu na mwanadamu vumbu wao pehelila halafu Bashrafili hamre cadre bala tout de suite hardia vumbu aya donc ça veut dire que wumbu joue Qur'ani parfaitement ngoneleo halafu ngamshangayo halisi mimi tulishi kahambabu Bashrafili hapo Komori alomkomori Komori hapo je suis sauvé ngonelewa hapo vraiment si atu sauvé angasina mruboko maudo kensi atu nge angamia au kensi atu ngana ma problem madaba ha sikaulindi ya ukana Bashrafili mru jajar saidie ngujo huja ya rambezi jiru na hii ya zali ukana zinunga zedawo na hii zinunga zedawo ro dungenzi yanu silingwenu shanicha superusha tarongo uskunesha ka urongo ada bala bwaho nsorashe hitso hasuti anda ukana mrujo uvumbwa mjomba wangu na inga mjompashe hitso ani zutulu yo kimanga s'inciter les gens faire la violence na yo atore nziro donc zabarina armano kama ndezini atsodaza ikatsorongwa ani nsujua ma wando tsore mazibu nsujua ngono babizo na kanzana sina batimbi ilo swala muhimu nana ukautanga shanga muhambi o warabu wa kalima kwamba as-saraha raha ohambeza kweli woto wafundo ni utambisha o udegage amamdi akanti wa yakalwa yatoa hamamdi aremwa enda yaswani mbahuma ya pitepi yo hu soulage au ka relaxer kwa mbeza kweli Bashrafili tujua hasome dini ya Kiislamu muda hujo kile kiambe somo Faransa sha aina mrumona wala telebala hunu Faransa hunu wenji waonao ala telenga mwambio kukuta kauzijua wala wandu bokongo au pre wa huze dini no wanikiwa mshahara wala ma fonctionnaire sha wala ti wandu wadafiwe dini ya Kiislamu sha wala ngwa huzawe dini hamba mshahara usikuna mone debada ina Sarkozy katika ujua tangu kwa boji Sarkozy tumtiana muti lokana abanweka tina maarifa mema ya dini hawekenge nayo sha ngudepende na wanu voilà ngama sino shalgumi engeye mrumme ama shalgumi mimi wallahi amina mjomba hangu para tonto jango waka polisi para nsama mimi jibana anonesa shalgumi wala aruma ndini ya Maroko sedeiho na enderi hadisi ezono shalgumi yana biazu yabo yauka ngabo ndogo ya bidinti para josipumbua ekanga mfanyo hazi yabo au kenga mi imamu wa msihiri hono ewa habiazo wao wallah Mwenyezi Mungu shahidi ketubidi udonji ndogo za riba ketubidi udonji ndogo za hijab ndogo za usalimu wangu ndogo za jihadi ndogo za faudha na Muhammad hizo na banki na hizo ketubidi nzinchi shani eleze zaka na tuma na jawdo samba tujo madhambi yangu mtukala da hobi sina ujani renge wangu no bieja shani lomdu jaba Bashrafili enge have ha haruma media ya hajo subutia one se position ya uka eza jiri zinugo jiwa kutujibiwa ganende ya honest wakomo eza jiri Palestine mathala lelo hajua ukamjomba he au wawandu wafu ngalo unafiki wewe hau wawandu wafu mjomba
shangwendo waambie wandu ya ukana eujoni lela mjomba hangu nga mjomba muwa ngesi isira uliliwa o wana hatu no wana nyasi bia kukora miyoje engewe mrumme ulo madilifu ngonelewa hao upande huu rabo mdati dolo mkasina bana msho hatu mumali na si ujwa kwa mumali wa wandu walisawa wenji waho wa komori hele dima mana msho hatu huo arengwa aja mfanyi bahazibanu mumali hata ya jonomewa no ilia dosa idie regime hende haonesa ya ukana manamsho waineleza arenge mrohae Algérie hamtie place hiyo ngao manamsho hatu para Fatima Brahima et de Siengi Yoban mon mtsajeni uo emdumahahe akamazana bazirafili wajula no dahoni wakanza wa hule nyumba bachafala ntoni mulize ni hangu ijaundi harila nyumba yabo hapo tujoni mduindi ndio ndi menye hai manamsha jambe nyumba jao bazirafili ashimwazo hazingamanye mzade huwa tabasa watumeda mahakama justement beso mwezi uno hao ujao wajuka handa ruma dini mahakama ya procès soit vigne soit viljif ndima ya yabo timushi ya kadombili rijwa umra tiba yutile muhimu relo vanu habaka na uforse mdu mshahe ya vai jabo au ya swali hanfu nasira mba ku amfusakum ahlikum nar na mjitaze zero za hanyu neze fami za hanyu nomro jahannam abu aya ndo ajo andiru ashira tahadharisha tendo upareze fami za hao ekale logo tuka uja Faransa udorumia pena na unga udaona ndo marahitwa mafujari wadhulumio wabulia ulevi wabulia hizo zonti pia amtuonekana olam ruboko poeti santima utina bwamiri shamba bamba ino ambao dhamir hizo aminio da sipi ya bidii ziluge abonge abo mruhamandu wo wakati mwede bahatu walangi hamada wala juzi wala usifu mtume kajamba zeno mtume yambazi fanywa kajamba hizo yambazi sifanywa shango ndiabe usilamu jaba nundi no ili atraze wando sije parce que ngelo amba kana mtume haka madilifu abazalishi abakuti madilifu mtume haka aminifu ishi abakuti aminifu mtume haka anza amani na usalama ishi aba mtia damuwan ezo hizo zonti pia ikaulazimike haruma ndo hamada zila mahaba umanzano ni amani na rahma pitié na la paix na stabilité les autres pia nguono entiali yo yimi abasana donto usilamu bonjo ndo asome usilamu wangu aenda o Maka na Madina au ende Egypt au ende ina hiyo na donto usilamu na bomanga ezano go yazishia abantu yaishia zemiliari zahiba yaishia wangu wafungwa bure bahari wamba ngwanza au daula haki yajwa nga bando tujunda komori yaona o wandu walila weza faina na zila pia harumiza mba mahakama ituka yonze ukajarumiza katina atamba bia ça c'est son silence c'est ça et silence il a ngiyo complicite ya ila ukana yeye ngusaidiyo yezi ba wa mnome ekande ulangu jomba jwa urongowe bakana uatake ngonelewa kana uambe wakati jao shangu jomba ile namna hiyo nguna hinjezo umuri ufanyija izo ndizo ndio effectivement katuka zonda boya yabo ekamro akamba we mndu ya soma ulona akili babanu okomori sitodo ambaka shaban kwa tuju e definition ya mndu mwenzake lindi intelligent mndu okomori namna nikuelewa urenga ukana mndu ulona akili do ulona toniza diplome abota mi fanya robonjia hiyo ani wode mndu ulona akili nsona juzi Daniel Bandar wala munkazi yarula docteur secrétaire ya somo jao présidence mimi somahari je suis désolé et cardo gali harmona zijana wa sersi wa wandu wa soma des professeurs tout ça des philosophes shawade wangara mrulo fujari wade wangara fujari do ngala mrulo hiswa halafu parfois uzisa et bano misomo inoze diplôme inu est-ce que ils sont compatibles les ankiliza hayo ngono babu yuzuna kazana biao donc pour moi mbrulankili simpaka mbrulatonia diplôme mbrulankili pour ba sanagashlo mo après ngo Johnny contredise ngonelewa imimi era ya hangu mbrulunaki de mru shindo ha disdengeza mbine zenjema haunokana zinunzi yambi nsudunga inunzi ya njema ngamidungo ibidi ntadharisha wandu wadunge nziye njema watawoye mbi ibidi neshelezi famia yangu kana nebidi ne mwendo jao bidwa na hangu wakena mna fulani ngonelewa bon kiasi ndo niyo bahanga mimrudo hazinga mina wana nsiye kiasi udunga da mina mru arege mahakama ya onro fungwa bure onro ulawa onro vela bure nsi mimro jasuso na ndruan pour moi yankili résumé abo chaque diplôme tazila avec bana diplôme ka desansi e kangardo ngalia e kardo ikilili wala doctori
nongo nansu ya mnamne yensiatu akademiziwa Mamadou wala ingénieur si technicien Ziabou Beidi wao au pire c'est des techniciens amtovumbwa bolero hale bona kama naijana tukosha bolero asome harusi bolero jao na waje wangaria wandu mafujari waangamiza wensi yatu hata meminga mjuziso ha ibebanu sikerenga ndo heleze diplome wanu riwa rabavuni rengwa tusoma tarwateleze bambose odona kanga barlo machi alafu we entraîneur ube ufanye equipe ya ndani wende ngwarao ikaunu kaza wasukiri mtudo change ndabo kweli kebidi ufanye change na uangalie kile ngicho ba Afrika ama ibidi wanu madoktori wanu walona ze master na hizo pia sina problemu ndami nao sha na rabilaneze kweli soyons pragmatiques wandu angamiza nsi soyons réalistes kudifahari banu kasi banu inumba credit ya hatu na baza telefoni za hatu ngarambao izo rifikirio mradi bana tuambe izo fikirio yauka on mafundino ndo ni docteur et Daniel Juzi wa Faransa wono ukawa kama mparo Jérôme Cahuzac couple Balkany François Fillon et Pénélope Fillon au Chili Gain wawandu kama waziri François Bayrou wawonti pia wakana mawaziri watuhumlo ukawa renge mbahindu and that's about in Dr. Ndianza wow sisi ngabo mkomori usujwa ukasha yana sisi za machi ngabo mkomori usujwa ukajunaida sisi za machi ngabo mkomori usujwa ukabundrati za machi ngabo mkomori usujwa ukawandu wala pia wasisi maza ngwao yao wodo pande huo hai ewandu wafanya ukrim bobachira filulo konze wona na eli na moto mzima ula wa halisa miliari na miliari entino hasara sababu de epe ngami swiri ya ukana mtu jokanza afanye betizi ya utofuma mndu jao wa mndu mzima arumati babalanti ya madalino uone ntie namna ya problema jirinateri ngengo imagine nti yaho wapulia wazalo abo bazirafidi wandu wafuma fumwe namna ila ngabo yokutina hata kalima ya hamba arumwandu anenda majari mamadala wishia ukaba hiba miliari nti yaho yogo joka kabati maji kabati mwenji kabati msomo kabati unono kabati nongo basinga mdefinise anklisho hindi babanu kwa bando kemdo dono bana kwa majali wangu uta si on s'en fout ya mrujo ya dufanya poemu na sentima bana karazo mrulo na akili ifaye ntija liswali voilà il faut des actes concrets naijana wa husomo mtujo usome yanda hobi shahambe husomo gana doktora bainge nsana sha dobi ujoka kubali kwanga wana doktora dobi ujoka kubali kwa kuja kautiri dobi ujoka kubali kwanga wana akili na honde utwa pihoni hama fujari kutina hatamba changement ba réforme wayonesa ya ukana indelwa bandari inide kanuni bandari yaifanya indero kadha ya njia akwemeza shunga ya tala waliensi no basa uparo Emmanuel Macron wayaka ministre de l'économie enda fanya mbani wabao loi Macron Christian Taubira waide wayaka nyama hakama ende hatia kama domena dole haina mdoto anga ti réaliser mo voilà il ne pas papier ya ukana hakika uonesando ya amgetsikanza na biwa ni ukana al-aqil ndumenza aqili ngabo kuru myokana duwo ya hunde bazi ndoko zaye batina uduru wandu batina kutambisha wandu ngabo onesa al-aqil ndumwenza akili wonde ya ishele akhira shaya tudi wa dunia yabo hundu hula na hunu abaru mi intelligent ngabo sedinali amba ukana al-aqil masmu'un wa matbu'un aqili nganzo mbi yaishie yirudi imprimer ze acte on dojo ziona ukana hakika winge na akili parce que e akili hashindi hapanya moti mbili ndaru netsano gizo concret yo defasi la mwenza akili shabanu wewe ngo tujanjani unikeshi yo banu endafanya recherche za ndo maidu kadhaa uje usutene memoire alhamdulillah awe comme ça usutene ngamjo ngojo niko diplome ukaenda uko kutwa ndio zampira uende uko kutwa ndio kaza uje uzifanya sio nika diplome ngabo ngo tukona sakawe na akili ngo tukona rumeti kwa na personality ngawe intelligent izo haujango ngoluha ngojo ngo shizungu bana wandu wazala Faransa banu wabo watwenda talikoli watwenda ta CCM ata CP shauru ngo shizungu ndo ngabo kwa kwa costume wacha nganga tukamba wa stara bona akili waonjo wacha sasa pirizo abengene ngo tsilo zokana tendetire ngeshi yo tifadu mufti tola mbasom engabo mushiyo kiyankili uramba kwa ngasom ali hajina wa wotipi abengene so eze de bayau abatikanza na miukana mana wanga rjola sa kati winchi ne abo yankli wiyo wewe sisi ino hikma
yu'ti al-hikmata man yasha. Voilà. Inu yonikiwa hizo wewe ufanyao ushitobista yu'ta al-hikmata mwenye unikwa hikma faqad utiya khayran kathira wa surah al-baqara uhanikwa neema nyingi wama yadhakaru illa ulil albab. Na yule kadonikiwa haina mndu, yule kadonikiwa haina mndu hikma belu sola endo bya joparo joshia belu ya rongo yambe we mndu mwenzake na balaya karudo tuntabale ule hasomo oui hasomo ule ingénieur wa agronomie deli wao inde manenti huyo yale shambani mreda somo wala marindi atahani kwa majeshi na mwende katutokana wanu wenda kwa jose meteka wanu kwa juu metekoleri wanu kwa juu sisa maji yule zari honda kapati ubaki emba mahala fana basi rafini ubaki mfanywa na poemu ulense dini baino wandu roho hamudi wa isomo ekinga fonctionnaire wa France ngawe bana haina kati Israeli ya job komelo ontujo wambe ukana yote njema ndio izo kwa kufanya jashal gumi jibenu jashal gumi wala to jibenu leo jibenu we utitatae chakuta tu parisa belu uparise utupa jihadi uparise mukumani ikekuwa rongo za harumwe amani usalama bishao bashrafili bofundi fahari dabu ya turongo wa ni atupara bakazi numbi mruka wa mru ani franchement il y a complicité oh là là Bashrafili il m'a déçu, il nous a déçu, c'est la mienne amitié. Alors Bashrafili il nous a tellement déçu. Déjà et à Jorongo nous Faransa Chalgoumi au moins haji positionné parce que Chalgoumi zajiri hamba ukana ezahi Hamas wende wadotire wangu ulati usilamu baishwa za Israeli kajamba shomwe hatwa bambabi nsio kwa wanafunzi na kanzana yodi anasema ezanongo belu na kikina usupa jihadi na wanda pia wazirenda ego yonga wesutena kutusutena voilà kajatwa ito kwa lazima be kalimatim wamba wemru wasoma uparwanda amani munu Faransa shaizo kana uzamba parce que uyelewa kwa Faransa ngabo mwenje ngabo maji ngabo msomo ngabo unono hende musaidio wandu watuna tamba benzima waifanye na rete be yiti de sujet shaizo kanzara mbio wandu bantu wadungo ubeza oshangaya ekewa ishinga rambao emana ya tovumbulwa ndabo yabaye fundi asoma no ya saidi yao ya ruya bakusaidia mjomba hahe wode upande huu ngabo no akazanishilizwa Komori naam ni murogoze banu bazimana Komori yo ndugu tsika ubutsa swafi nhombi shakada nu Paris naam ngono wewe ngabo banu ngo c'est vrai ngabo mu Kongo lase na tsabangwe shakutuvumbwa mruzina par exemple doanza shoga wala jao kuja siblem kuja stigma kuja pointer du doigt wala dungo poezu na ubeha wudea mroedo elewa ukana parce que tu déranges ani abotsika ubenza ni Paris ni mwambie jao ngonelewa nruwa Komoro arishie wala dungo hudea ukana fundi fahari we jao ngonelewa do elewa ukana parce que tu déranges parce que la vérité dérange ngonelewa wala wadungo uruma wechi parce que wala ngoruma wejo hudea mrukaduka na haja nao parce que wala ngo dérange masefu hao leli mana usijawelila abetsika ulinda ni uchebanu wa Komoro waishie ngonelewa waelewekana mide wambo wetside wambo bale mana wahudea parce que tu déranges tu fais mal shuka kono babu na kazana ya ukana ngabo wandu atimizi wararu wandu wao wamba ni Sekomori ngabandu mengo abandu ashe ni Sekomori ni ziye ba amjo samihilo ebano samihilo already maranzi abonga mtu d'accord kango ambao tu wala pesa tu dérange wasaya mwambao ni daze amjo utahazi ngabo ambao na bemba nungo ijo faino ili ni renti embwana nilo niyo wandu wao wapulwa wa hanti ya ukana ekawa shindi wajileje watinaye masusune majaya na hizo zonti shawa hanti ya ukana ekewa ni rohora presharinga mi kandida wani rohora ya ukana eka tikubali tsende abonro ngo jokunda primo ando washinda wani bali ya nenda nakubala Faharada za bango tokanza ile komore dawo ni mdata na mbabai Faharada za kanaudo la pizza Faharada za kanaudo la mwandu ababa sake azali hajao aeroport kabati mdu jenda sahi wandu bena mjana ndo aeroport au ndio hoteli au nende mahala ni kadha tendera watsahe au ambasadi abondu wao waja waleje imaruvu waonera jiyo woshilio uzamba andoka mzijuo shamimi ngamjua yakana babo mafundiwe nji wajua wezijirio shangwa wa wahara watijola pizo au wajamba nija watawa wadaze na mwawe wafe na mwawe joshamsi na usubutini rongowe beka tondo rongowa ngamjwa balati mitamna mwana wandu hula balati hibi ya mru hula balati ndeti fana jao wa wahara watijo tolo waibu mimi ngamibana ngamwendo kana tirongowa mimi dena doa nzeze bandori na ndogo zinji ranzi koni rozikaza bonza mina hula pia ikoni azali tu n'est pas le bienvenu justice pour Madagascar tika uvira tartibo madoni
shazali hakazana wele hata kwanza wa ila arifu la hula ila arifu jange fanata ngenda tibano wamneglige pia ulama madu de akawambia wandula wade walive e mapesa ya ila arifu hula shahunu bavunu wakambia ilusa benimani ya saidi mbano ngo baada ya ule ne mapesa ya azali yafanyo izo yanzao ola yakaubidia force umeki na zila ne dhahabu zila zinu zaiba zila ya tuna haja awingia tsikandana bendi baada anafanyeze banderoli na ufari adabu hata kwa jakubali unaelewa kuna kwa manuselo mndu uloda wana idea bidi mrongozi biqadri mndu ya ubauso odo tukao jo system wanzo umberili ngoroda wana almani ngoro adora hatu wa wale wa ouraje offensifu ngoroda wana ndina buke bidore leze tiktak ba wangwa jori fenti c'est le ya adversaire uloda wana idea namna bidi mrongozi namna belu ya jibauso ya jayambie wandio kana ola hafuha malezi na womdu boko mbono kama mtsambasa hende mbeni ngamsaluer travail formidable ya usole jeshi zetu bia wazirenda mbeni zini ngorambuo urudi ambie o Muhammad Agazo na wale ba watoto dafanya baviro la douane aboze abelungu tsorenga man komori inumba yitsona man abo banguge tukwa lazimu ni mgabili he namna ya hai na namna rongo wao ya ukana ngotsorongo hamade nduju ya paliswa bokala we ezabilise na banu manzo no swa komori bakomoro rishilia ao ebanu admeto udea ngarukubaliwa ebanu msawe udeyo na opozitswa ebanu koni kwa mru opozitswa na mru viole wana wa 3 ans na mru deyo ujorenga do misi jorenga udeyo mimi mana atarme ya injila mbakana tu ne tueras point hata ila ya shesha hema yahudi wala mbaka kwa tsinda si kwa tamu silamu abati paroua yabunga kubelana kana huwa ila kutunku swafi mjwa wangu ataharumu silamu yandi saukana akbarul kaba'ir madambi madiro mjume madambi madiro al-ishraku billah wa qatlu an-nafs kwa tafumbule yade ya mdu arme madambi madiro wikayao narudia amba ukana ho mdu to waroho kairenga ubala onde uranganya al-kabara ne ko to waroho oui voilà la zawali au la hadm al-qabati al-musharrafa washio ahwan yo nyangu yo fasili rano to waroho ya mdu mzima ezeroza tola komori izo kabati mru wonukana engewe ide manama ezabili wati islamu emrugoko haone mwanyanya mru alirogo kezja mtambisha afungo ndo arimole koti owandu ojoba ndo ojokanga bando ulowa ni zuzo ntipia waje manfu nyeze mgungu juo ya ukana efa heba nungu lapizwa mzabari wanti warongo za taratibu wahara tifanya bendoroli wahara tuambia tija wahara wakaza nangu wangu afanya ngunga malapizo shami minja josuete ni ketwa ndo ala hata gono muzaba tijo jiwe ngega mina mwaye ni wawe baizo dizo myezi ngia ba habisi bamu ukana ekakutsa kakwatanza ndo rongo waso jo kufunga ndrabu wamba wala mru hana mbomna mwana komori ngutsaho ilwa menye mru ngono faruku mbuda juu faruku yo hambezi jiri ngolelewa yo hatake mawizi ya daula yo hambazana ngo pia zijiri komori ye ujentinya yo ufanye komba madasi bahingo tsona mro kreye konta Facebook heda kazari faruku harenge mwana wa mrujao ile ndi watso msalisi na tujorongwa ani yabo na example wanesheleza abantu kana ngani ngo unazema ye pia za ushinda za bazi wa ruhanya no mro tsirongo na basi yo yede namna kemtu katina mbarongo mtume sallallahu alaihi wasallam ودي أتمية ردوم مصفوكا أكمل الناس ودي أتمية خلقا هرم صورة يا نكون أكمل الناس خلقا وخلقا ذات وصفات سنية بأسومانية رجيم بيجي أسوميش لا يسوي بشين ده شيء بشيء بس يه حكازون ربونانس أمي زموا بهيدي ولقد كذبت رسل من قبلك بمتومي ونميتومي أوتلي كازون رب فصبروا كباتي بروبلم زاو فصبروا نميتومي يوا سبيرا على ما كذبوا وأودوا نزل بوارين حتى أتاهم نصرون حتى روانيكا فيكتوار ولا مبدل لكلمات الله وشيو كرناو شانج كان وانتو استعميلي كان وانتو كنتو ولا بيزيوا كده زاو سلتوما او تيمبتون لوسيه او هو بينغون هذا فان كان كبر عليك اعراضهم فان استطعت ان تبتغي نفقا كنتو ولا بيزيوا كنتو كازون رابو كنتو فانيو تشاو نميتومي اوتندي يا بيا ابراهيم راو بيا رانو وكازون رابو بس يوم فاصبر كما صبر اولي لازم من الرسل سبير حمد ميتومي موسى كازون رابو عيسى كازون رابو نوح كازون رابو ابراهيم كازون رابو متومي صلى الله عليه وسلم كازون rabo gabo wewe ngo twanza kutwanza utambishiwa wandomba wewe mjufumu wewe mwalimu na mwisheze ndabo arala jao harija izo sonti pia wewe sihr inna hadha la sahirun alim wa ila tamboy mwalimu gabo wewe mtume gejuze mimi wala ta Musa wala mayahudi wambe ukaneka koli wewe mtume wako ili sisambe ya dhahabu ije mbese mbeija toujours kwa chamu amini
hafanya sana kwa pia kama jamii kwa jamii hapaswe bahari hasembe mtume isawo hasisisha ulo binguni sisi waroka hula kajam amini hati ya wanroho hati wanruma wafuma soba kwa kutujuru kwa jahindini basi upande huo na wambe engetsikana urudi tijokati rudi hama pesa tijorudi hawazali wakulo weshi tijorudi haposto tijorudi hamza shame himi ngamaniliyo haki atampakade abasa wakomori walona roho wenji washukuri yao na wewe haina ndugu mtazifanya waramba wakuli amali na mabe mrende fasayarallahu amalakum Mwenyezi Mungu basi dojo wa ala rasuluhu wal mu'min ajuzinga wa mwanama yakazonda bobana basi akafanya direct kadontima wallahi tatika mskini ndio lila faran de namna hiyo uone wewe faran namna hiyo habari na siasa wewe ya kayaranti emi mintona ngo natsongwa bana nonga bibabi zabari witsuda mi na wala mru hembwa na wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala de yarizukia e resistance ya ukana mduna ambe haina joka hanza shampaka daula haq aba sangari njao sujet ya mwiso wanjia ikhtilaf ya husu bwana inuba ya uka mahamitsa nungari wanao ikaula zimu ike owandu wa siasa ngwaona wakana ngwaona mali akuka kwa jawa hakwa jafanya hizo enti yakawlazimu ikawlazimu kenga sina aeroport onsana komori ikawlazimu kenga sina lapitali nsana ikawlazimu kenga sina hizo zontipi ya matala ne ezisiwa zindwa jizila ina ndwana nzima aruma zendini kunku halafu eshe kumatala na bingwa wa nabili bando wandu njingwa hulu wono ezi aeroport de namne yo tena o suidi nonoro oka unga kosikiloni mala kadha na jauja hizo zontipi ikawlazimu kenga sina terrain kuze njema zinji ikawlazimu kenga sina hoteli zinji sharanze gala waila wakawati hoteli ya zakweli wala wana lekanda na wana mahindini wana mafuko wala runa wane wana mbele mbuge na hoteli na hindini kushili aboze nuko izo pia o wakayabo kwa jazifanya e lycée ku ya ka referencia e komori lycée Said Mamechek izo zikawlazimu ike o wa komori wonti pia onyo edabala kuiwono nezepari na izo zonti pia kabati zilio abandu wanu kwa jafanyisa lazimu warengeze mali lelo rijangaro wano bana bano owenji waulo wafu wasawa wafungwa wasawa watolo rida zanga sibanu kabati ya liva wano nasinga rujwa imana azali ya dungo unjina mbazandu mzingiza dezensebe ya dungo renga wafuriziza rikauli da ukondo wa siasa watuba warengao soit wafanye jeu individuel wajitapile leo partiza hao soit wasikinienti kwa tina wazifanya lelo wabaki mahamitan haina mdu ngwanzoende yake kandida kwa wando onaka na inu trahison parce que mdo mwamba kama mtumbe konese hata lelo mjaga mbezo mshukuru mvie mwende armeze votiza yode namna roamba ho abantu unatamda jita lefena na mdo tsore da mrwadi haina mdu gosotoka ulikuwa henia hahe ujitatazo na jitatazo ujibenwe na jibenwe shamnyezi Mungu hamba ukana wa intubidu ma fi anfusikum au tukhfu yuhasibukum bihi Allah halafu wenjwa wa komori waonesawe ya ukana ena mnajeri lobanu rwanao bwana aruma mahamitano watu yafanya ndongo watu yakubalia toa enero lelo mtoja munde baya la mapesa ngamtuka na mwadwa jiranvio ngamtuka uhula mava ngamtuka uhunda caution na hizo tipia mwende mwagabili azali na sengeni ndari sanganyine mdu watu ambahiru rijokari sisi ndo pareni hauka borari tuani kama irwani eyo titra hizo yodo wenju ambao ketubidi na ndaru mavoti surtout tena ngwambao yaukaka kartina ba garanti hauka harengeseni yeye haheondo leo harengezo ngozo ntipia engo kweli ngojuka hunda wandu wasise no wandu waoneza sambi wandu waduzuwa waisatoma yaneze parti zinu zonti pia eze mamadu eze ashirafi eze sana amadi eze la pia wana mambe ni tsona mana ngaba ndo amanda waokiwa twati na bana mjenda mweze voti eba kenada kama dabo Mahamudu yenda ya votiwa azali yarenga joka ugarantiso wa komori ya ukaikaza lile lo hendo anza panye betizi wandu ndawo do wadungo mdese ba mweze maulida zila do wadungo kwenda nompulezi gelegele do wadungo mtoma wao tukawana wakwatira wanazaliwa ilo suala ujokambare ngebidi ya jeleze ujokambare tsende ngetuko bidi ya jeleze izo ndizo nakanzani uzise mwana mtukufu ba usahurenge opposition njatu hanza wandu jimana ekewa mbangawe harumwe bwana mimi ngamuamini abo hoka ujire tiata usiku kadha ujuka ujuhomani wa wani na singa sina nafasa basa hata yo kenem kinijazalia huwa hata yo kanuka na majeshi yabo yenda ya walibaja mbana mbirileze voti jira mbewaja jeshi lo bonze keja kwa bidi wana mbangare ndao risisi wando pareni au riambie
rikena babi za kanuni za wale saukana ngabo wandu wonzi wakubali kwa wajuri saidia shaduda za ribaki wajama jeshi ngayo le moroni aunga yo goldetep hunu ndahubili aunga harumule teli ya mzimba majeshi wa walaza lihda negosia waliba ina mdomnika milioni 10 wajewa be hama balango risaidia wana mwambia hokea ndadami yarudia beke msamfanya kamili na ndani mdomnikata holiwa azali ebaka taka lazima kenga sina garanti ngeri mgabili ezema lilo nizo rilo bonze oamba ngonzo mgabili baada wanondu wa sharia rambo ujofungwa ojo dolomiwa kero anzada ingo ujofungwa ebaza ngozo ntipia ketaka lazima wake ubenufu androit juo kana ngarenda osha ekarishini garjora je defensif au garjora jonga rejo wakomoro wa elewa wandu bango enda au wanu wandambe wamona tsala ngwana bunjiro la singa sina c'est bon rireze vote milioni na wandu bango kwa takana wandu wenji ebeze mali zauka ekalelo azalari boho garjo shinda rihule wandu wafanya resistance ngizonda huvi izo lizo komori wandu wa elewe shahaba timbi ntujwo eke captain so bahuba twa njia yabo ngojo jonjia mu direct ha adabu nastehi wandu wa justice parce que watuhenda wamba kwa tuhenda yaudi masuala ya justice sawa emkanda hu mkana mali mahamitano kamjatoa tambahiru eba banu kartunda ndenda daze na sia isahari laha kartina jeshi kartina seni kartina marongo wandu wanu wa ulo wafungi wa magamana hao watawa bonsi juu wende harumo voti wa kwa kartina ngwafanya eba lelo ngamjuru kwa ndo mapesa we yazaliti do kwa mnikani eba mwenda mfu izongo zuzonti pia sitia balbala na shaushara itongeza wandu wa manao shakartubaki harumwesi je swafi maeleza wandu yokana effectivement ke video ile wambari tsende bao ya voilà una kanzani ndini ikabo sona swala ya monji ya upande mwingine voilà wambari tsende ezekadora tuhenda emanama arafati ngamjuhurenga ya baba sa wambari tsende eba zekado zakaulazimu kerende ratuhenda eba ezekado yakaulazimu urende ratuhenda eba anzo wakati rilovano azalika tusora henda eba ikakarjenda eba azalika nakena toni sakana abo risara barenga wende za wate ntwa kiyama eba abo watu karna wona ukaburi mbulia ekari tsoda za ripara tama engarum yao yashichikomori ya ukakairi henda bure rana ukansibure aunga bonongo boika yao ngejo kanjema ekawandu wazifanya watukufu parce que omtsoda zena mna inu tena onutsinzi futwa mali ngono hao kabondo ona kana rende bamkino wa komori garjo usubutiro wambie babi bakisina mudamu jikarja wambia eziri hundrao emhaya birapi ngabo wenji wekayao ngwao nawe ya ukana ekarida zabanu abongo de yarenge yanikelukumana abo basiri sarangamia ngwendo droit au ya ukana ekarida za karjela voilà waba ujelesi ala rogawe transparent et cohérence baba ngabo cohérence armeso ala la yabo ilazimu oandu wafikiri ya uka narirendrazi haraka rijue namna bidiri fanye risoventi ranu tobake namna inu yabo ngabo wambari tende hatartibu ha adabu hastehi ujoka hanza kujonji abantu yabonese mbabi izo bokodo yazifikiriyo uhusuzi habari zinu yabo ambao kwa tuende mimi ti wauzisi sheka ngabo wanzu yanjie ze swabahu no wando wajia wajujo jeleza hata wajuka unjia bangabo wananyo waidi yao arafat sharafa umjia kajibu wao kajaji andaha parabala tipara kajanjia mwana masobahu tu bahinga mumbesheyo ntujwe kengu jonjia ya jeleze izo bokondi izo ya jona ngabora haja ujadini ngamtaraja mumbaga ngono wewe ile swada mnauzisa bala sikamba ngosombili bahi chaque tu te places au milieu unaelewa ça ce qu'on appelle ça la démocratie yele namna démocratie de respecter les fikira za Mungu bauso komori bauso komori shaba murongoza tena komori wana murongoza tena banefa banu rane jauchibu ngamto definition ya démocratie banga bwanyanyasi ni wastehiu walona ni enosa démocratie yo wata wambabi efasira démocratie ekawangu ngwa maji ani warma babandana wafikira c'est-à-dire dami nawe ngasara mafikira ngasifikira nzima ngarbabandana ngarfanya udeba ndo kaba démocratie vasina udea Mungu vasina upointo tu doigt vasina stigmatiser Mungu unaelewa c'est-à-dire que effectivement kana ustehi
ye vision politique yangu ngonelewa yo amba demokrasi ustai yangu basina karimana yabo sikanza wa Komori waelewe fasara demokrasi mananga bwanama wa Komori la notion de démocratie ngewa taomba donc abo sikanza kana ekawe par exemple ngabo tsabe demande naam ngamusheza sikazana sukana ekawewe ha mimi ngamanzo nende ha shawe misi waliwa karsumana ngonzo wende wesiode stay position hangu ngonelewa shamo tunabukana nini omadoni sikasa bantu se continue towe ndini ya he sikasa bakarsuhenda mana ze conditions kasi reuni mana kabati sharti yusungeza ukana harma voti unaelewa shema na bahela sana sikauamini wala waritendea sikauamini Mamadu sikauamini Sufi Ahmed Bwana sikauamini Barwani shatili ndio wala rambarsene wari proposition kana kakarsende sha yabo ngarjo menyaze voti ngarjo ziaze voti unaelewa ngarjo shida rifanya souverain populaire kwa chafanya unaelewa vangu banu manadamu hukaamini dovina dovie mani c'est-à-dire wala waritendea banu kanga arma mouvement yabonga bo mazef ya wala mazefu gebidi par exemple wewe kuja kama Mamadu shama Mamadu haparane mewa tude atadizongo bijou mstay rekama Mamadu karmensi rekafanya bika jakafanya nonga rambula no kama Mamadu de kenimo agevala ça fait 45 ans kajafanya rongo shate dizongo bijou stay ngodelewa shego gasjo kansel na tatsudai nabo katingo chao e kampanya di South December donc mimi sifikiri si pesese pour uneze contre unaelewa sababu kana ikawa habari sende kwa tufanya rongo abakari na ngaro wendao bali Allah ke karende rihidi wangarushi dari fanya sulu ma populaire ikawa habari sende warende c'est-à-dire wala warisende wa habari sende unaelewa shari lindia warifanye proposition concrète warimete sur table ijoni kwa Komori garantie parce que nous sommes bien ngazo garantie non vana amtola par exemple les loyers diaspora vanu zali wale ker kantar chukashi de mzingamanya ke diaspora kabazima e diaspora harme constitution Komori gebide diaspora wa voti wajamba azali jarbi azembe diaspora kana voti je réponds conditions rabe kana abakale helio diaspora kwa voti abakar swada ngaba demande la botu jali mzingamanya zali shati unukana kabati proposition ça metto sur table ya ngumi tsonokana akairi ndunge inu na beukana ngamnadungo wa bangarendao bekarenderi hidiwa wa Komori ngoto fanya souverain populaire msijua kama ndo bavizo na kazarani donc yabo question ni sokana kati sasa fikira ukabo mitretre non wala ngamba robo principe cha principe tena ngebidi ufikirwa Komori maana bana hindi ngorofanya pia ngebidi wewe ngojitolewa zao ujitolea mali ujitolea wakati wao ujitolea ngabakatojo unatisipa mizao no angaliza fedha za Komori nabo kweli maana wajitolea hizo pia ngofanya ze fedha za Komori donc le wonsi na kwamba kanga mina principe tu saji avi ni wa Komori watabia donc ngebidi mwanadamu yafikiri aonekana katifanya zinu ya Komori wajushinda wavukishie yode maana mimi na bakana ngamwendo rede haradera mafronte mane banu mjoshi ndo mshanzani mreda wana kodu bani besho mju kawda hibe shekalewa hiba Komoro soma pareni sha opinion international wa community international ngwa yabo balale wade WhatsApp ambakana ujo kabajaya fijo kabati instabilité donc mimi ya armera au yangu sana gashiko mwangu unaelewa sabakane kanga mwedo parce que kawade wa hibi wa Komori wa juha shabo rojo na karihibiwa ngabo destabilisation abunga tujawanro saidie shaka no tujo cancel parce que banu ngabo eleonai ngabo robokana e kakari jenda ya buri légitime bati kakari jenda karchafanya kwa buri légitime ngea hor soba huya njimba vida na hashim ngea hor pare soba et tu suis en jia chaque etina voix mara zigaru para hor mwendo jino dana hashim karjote que não dia não ando para de nem banu que experiência zibari sur info si possible mara zi
Para no Messenger bani que tu queria ali. Ni para WhatsApp. WhatsApp ou Messenger. Zibaritso na mfuya. Hinule itona hunushaula ngenda. Tujua zabari. Para hiyo arma Messenger au WhatsApp. Telefona não tem faz problema. Non, là il jonji ya shantu tujua zabari. Chapara on chapara. Esse aí pode ser para. Si para que tunji tujua zabari. Tu rima e quand il y a Messenger. Doje les ababa wangu hurunga. Donc mimi bo mwana Faridini, hein? Gabon wa bakana e karende abori legitime. Bali hatika karjina abori legitime sena karjina karjafanya ngo. Donc masala ngeno Buhari ya baba haibakisha ngo peze pour ne contre. Ngo peze wangalie ujona avantage inji. E kare karla la bahi harengeza bura ko kare karende de mo fronte. Oh, namna nielewa ngawoni sawa ya ukana ikawa ndwende ngwando la tio kati no karja jipanga ndo. Mathala ni ganzo kandida. Engo joshinda uambie yawe ukana mhundu kandida mzima huwa ile wara aunga mwendo 20 na bake mwende mjuma waidi. Wararua ni watsan aho yo cinema de namna wakumurwa ile wa parce que yabo ngamodo mateze shabo izonda ukamjarusha ikomori shabo ngampulao mwende masaidi azati. Namna ndo sawa. Yo yamado wakanza waonese ukana eze ONG eze communauté na zon tipia. Mshindi au moins kama serie hundu mbamdo kama négocier wajua msaidieni. De namna wambao. Wandu wajuli la jawabu la juwankura jukana mjerende kweli ritibaki baanga bomba toma. Shangwa nakana eze malizinu rijoshinda rimto yabasa. Boundary ngwa sokana eze malizidi yozinu rijoshinda rimto yabasa. Ça chaque cartouche za bari kontiyo relinde na bonga sina moyen za mtoa bas iyo de namna onwa wamba fanya ajout voilà et hoze pelo si eza amanu ino indwaji shafu ni parao ekajanji yaranzi ino continue shanga harma indidi no ngami harma ino ya Fahardin saidabtu inde se mabiaji harma ino yodiyo yanji ya nere ya urtoshinda yanji bese katina ndini ba lugari balango gari deja d'accord nam endele ba harma le salalinu mitika hanza wadama wedebokana wanzo wende ya bo si wadiyo la tonza wende banu ekardo ko jarma transparency messenger nam endele ekardo jarma transparency banu gasina enemy commun gonelewa enemy commun luna yo poraza e kapare ni par messenger vers invitation à Bourakshat vers invitation par messenger soba invitation rijo accepter Abu Rakshat. Para soba oui après ma soba. Endelea baba ndugu. Bano arma ze kote zombili. Miti kabisa hari kubaliana ukana re wanzo yende gujo shatunga mananzo yende e atonza yende gujo mana shunza yende. Yabo ketsubidi yoti alarabiri rivurane wala kabati wengo mungu wanaelewa parce que sisi ngarona na mndu mzima yo parwazali waneka par exemple wanu watonza rende e kawa unu solution yijanjema abgar chwe wangari ntsho kama wanaelewa atamini tijohanza de la même chose e kasi siranzo rende rundu mavuna abongo chicho rangari yabo sondwa zima wanaelewa ya urimane ntsho kama wanabazina kazara bon tujua namna ufikiriu shanga sina enemy kome mzima yupo razali ngarwano na shi wa mzima yupo razali yabuka chabidiri furani shana rikubelani ukana ikawa la watonza rede wala waritendea kwa jari propose tarongo shabuka rutujo kanselinu parce que nyinyi kama mbokana e wanzo yende abo mlegitime ate utonza yende utonza fanyamo abo mlegitime la question elle est là engar fanyao ekereka rende wano mtanzania ukereka karjenda hata yabata wewe ungotushira mjijibu le swala hilo Gabon
nao kariba na ndo la tsi wakati gondo la tsi wakati eka kwa tsi la tsi wakati eke peuple jua parce que banu komori kwa sima la bangi onaka komori ngo wahara parce que de hedio rede 2019 azali non andele ah je quand même mara c'est bon voilà puis uniquement andele non andele ba ngonu wadunga voilà banu wa komori wa 2019 wa azali harenge wa komori kwa chabanungo ya wa komori 2024 kana banugo sena bahia bona kubale kana rama option bidi bekaza liharia hibi 2024 wa komori kwa chachuha shabu komori kwa tujesho wanzao na banu daminawe ngarwa nawe hezifade sa wa komori mzetu yanji صباح نعم السلام عليكم وانا ناسي صباح الدين هزف ولي موجو amuno yabo nekenga nywa nono mahala nimliyo walanga mibanu tijatika wona na ne mwana ma ejeze éclairage paketi ndini yako éclairage la réglage ngasi banu ngari hadisio mbavi alafu mwana ama Amir ngemongoni mwandu waikayao wajo hanza rende haruma zevoti ragabili asadi timuzi sama suala wasina umani ne mahala rawasuli banu ay bara zira ujatimizi wasina umani yabo warwaile wewe wakanza wabi yabo mjopia unimile timizi wakati yao ya jibu mojo jibu bado wandamina alafu wasina umani na kahamba wasina ukanga rivura nao parce zentu zinu habati mbi ribana uso haku ngari shinda nao ngari lapiza nao olio ya ukari tsanganyihe rikema efficace ruafikiane hama wandu warama chiware ma 2-0 première mi-temps abo deuxième mi-temps orangia ho vestiaire gelazimio wandu wa ele wane watsungue ejejoka efficace ya uka rendera shinde deuxième mi-temps habati mbi wanjia ikhtilaf ikayawo iwaridi haina wandu ngwadungao jeze madhahibi jeze imamu haina mndu yaonesa fikira ya ngabo onesa ya ukana gebidiyo rende haruma ezevoti irama fronte asibabu ya ukana ngasina muda mwinji karjahuna banafasi rambezi twabia zaha ngasina muda mwinji owandu watsungo wona azali waeche ngasina muda mwinji azali yede utungo urongo wa yahamba izo yanzao lelo ikabidi rende batu rendera rongo ezabidi ngabo ni sawa ya ukana ikarende isafara leo rende ridulumiwa yabo ngarijuka ujuha ri siso wando pare ni fanyeza no iso mimi fakhari si uzisa suala bana o mbao ndwaji ngwambao kairiri tende kari tuhenda ba ekarende oimdu ramba kartuko baluka era isi kana ujo organize ndongo ya isa ya zirengeza ya lone malbitre ya odizemo zirubishi hao ya lone madelege ya lone zemali ya mbangu jofunga wandu ya lone seni nezango Ethiopia ya woka iri la wakati wa bure wanu wanzo rede ngwambao eba ekakari jenda riba kirimangani ya eba abokana hwenda eba abokari jamsaidia eba abutulwa kati ya jowlele saende ngabo waone sawa ya ukana yabo karija msaidia hauko ulemengu wajudo kan halele sango edo hamba shawa wangu wajuao ya ukara 2018 rezo antipia karija mdunga karija mvotino ngono kalele sango edo ebabo zonda abwetilo kabo rilala risi ngaljuja nambwe machi hisa aure ndiranga likenga rjo ushinda au karna ushinda ridunge ezalazimu rifani alafu ezengo hizo zitongeza wamba garendao vao riwauzi saukana eba mwehenda ebanu mkana mapesa karitufanya basa au karjafanya mahabira shale umundana na mapesa yo kamwe ni mashindane naye yani kamjanikiwa eba nganyina mvunga nyina mali ya ushinda ekaza lenda renge mumane naye yabokeze vizonga nyinizo yabo kamjakanizo jana kamjakanizo leo shama udude mjuka ukanizo maudu alafu ezen hizo son tipia masuala yao yatongeza rokhtalifia na mimi fakhari wanikubali ya ukabilione furendono tsahai na mrianzo ya kufanya ndiri ndaro matake hiyo sikaona uka ya tokanjema dekari elewana emakatia isara wasiliano haina wandu wafanye mbabi yao wajuu shinda hano kanti rido jimana bahaya zalia lele seyende
vanusi kautaha mwanama mtukufu Faruk yanjie vanu lihadisi mbavi mimi mtuju wakenga mjoshinda shanga mwendeze mbio za hangu ranzi juzi ujajana ujalelo ni mtowe yazali njahantia ukama urubai jokiri ni felelo auma ulu shati hanti ukaranzi jana ujalelo uchama aina katatuka ngamjwana naye ngabona we ukana riheta tama udujerwane naye nabo ngamina mayeza uwana naye leo abunga ona we ukabo amati mbulia toujours ya ngezi du coup ikhtilaf yajirinu tikanzani uzise watina umani swahili yoka ebanu owalona haqila wabibana rumwe en affaire yajirinu engari bakio rido jimana awabasa ngari nonti yo maudu jerambilani ukana zinda zila ramwambia na modemo lideze voti barisari mtoa au zinda zila ramwambia na modemo la lemsiho basi renda rumwe voti renda rwana na mshindi wanduwa joambe ukana zinda zila rakao mwambiani abunge mwanama amiri haonesa uka ngarendao kaka rijenda oamba kwa tonta rende ba kaka rijenda hende halele sa hende yabo karjambuli ya tena abokasi ya mama turamba lele sawete kenga wana babiko jojo ndele ya mwanama mtukufu haupesi arabana nje mshukuria ukaki kawendeno wende shenda ya dola haki jo batsendezo omwana mwapo apenga mwaza barzin awe okaya ajitaji mwanadamu ratase mtsanara masiu ngokozo zidwa hangu ngo tabio armadaraja zenji ngo bidiwa vironzani urongoze ngofanyao watsubidi watsujoze wakati watukavo shiwari urongoze ngo profiteo benge kaga loyore maya wana ngam amini okanga mungu nede mwabidiware mwengalo oso mwana amadezi anaskitifu bimwanadamu ukaya vanonga mtsodoka fapu harmadi sanadayin ukaya tsikawisi ukaya na wakati lona mwana mapardini nsina mali shairo ya mungu amini mnyezi mungu niono yeju katayari iteko madaraja kaike ndeda mwito anzia ikalamu yanzi itariganya haikomo ringenda muhisi ukaya wakati ukaya mwana ningavi ya mwana ukarso jarme banu wanadamu tsojama watsofanyilana ba boti pavoti bamuhisi ukanga mfuku ukaya disenu sidwese yene chawacha haku madisiano jadonji asha chitamkambavi mwana hadisiano ni rongozi ukaya ikau hanywani wanadamu na kuamini ukaya kiasi ukare kufanyilana rongoze ringe hene mungena woni wahaye izao nao nepali kihaye izao nao yashidea karaure jai harma zeta munziro zarbe komore ukangar aninio emabama na komori mwanyasi parti waranguja na hata leo omrikao kojaparo sahibisha mwana mkomori tazila harmonyeshi tazila shau sahibisha omyeshi wake hawataula shale ori jarre harma krizi nziro kabanja na rakaisha kaumarita edibodi waka usema mwanje rayo wa komori ono riwasili daraja ukaya azali woi ngareshele yao supermali alikarani wala kana komori kablo wala tsopari baze PV shila dirishe ono shate uizi wa bahiri wa wasilisha ikao ya siasa ya PU ya remesh ya rema harma mkomori harma dari wa wasili ikata ikashoda nzima ya mwananzi ya wasili daraja ukaya ya Kongowe ekomorino harma nozo kaya jazenu wanadamu wanatilezize wa wasili harma daraja madai amjelezoje jema mrasia sasa wakahabanguana na diktatori wasuli daraja wa kubali okangojo rapoti na diktatori sha ngebidio wa kanuni za masharti je kanuni zinu kazi stahilwa mimi mwanadamu ukabisa mjo takalimye zungu lesibiri no ni parishikari wamro wakawaka bando amada hizo ardojo wasuli daraja ka karetiwa kanuni si wanadamu ukaya ngarjo enda mwemore ndera report na diktatori hoi barsari lemeo ala kuli hadi riwasuli daraja kasi wasaya ngar aminio kaya sirvista imare na kauli hapo rayanda ono aminio kaya emroi yeti mpaume urumishi wa komori haukweli au ngar aminio kaya sharia shira wa hatofanya surmezwir
na aminio mru ya ruaraze kanu ni hizo pia wati mru kawanada mwadoteza ukaya vanungarile uzawe na labambe ikanga rejomu namba wakati yotoka retoromozi wa komori ala kuliha garone ukaya shobati lishonukaya estrategi na hivi yukari rongozo wanansi hele rjoka wanansi wawaziro harmadara joka waishia wadijida ile haki estrategi na hivi yoka wanansi wabidiwa ile ukaya riji Kongo wa hamusnadi harmadara joka emanansi ya jitauliye emru ya bidi ya mrume mau tikafikiri kavyode teba ya bidi baki harma makatiru na yanu sha par contre deba ya daraja nziro kaya suhenjume ngarirao kaya ritijeba nona damu wanjia wa waredeje warana mahi wanjia wagombea na harmadara joka ya ala kuli hali ukayanga sina wenji waridunga hao harumaza falsafa za watu rengere kilimbavi hosoni mahadi sanade hao ribulie wajenteresa na ngoma hizo warenge eplambo warenge deva ya ngoma hizo hadi wakati ojua mazerezo sosio wamemwona hizo si sema wakati mzima ya ribakisha haruhati watu rione kanga blushida rumu haruma daraja waji yasila rabidi rabe ngaranzoro na dictatori rabidi wari kusawo karjer zambe haruma rezo sosio rihisi rione kanga blushida rizambe am prive rione ne tu amine pasa paka shode shawiri shoka shaunia tsema katero na yano rizitange rizire maudu yuko kana fikira ukaanza tambaza ndani ya siasa shaya jiwasilisha harma wakati wajuka shiwari wajuka sharia wajuka wangikao waju amini ukaya uchaguzi huu mongoni mwa manifestation ya pomado ya mwana antuka fedaji manifeste ya chague emremono maswila ibingenga mzee yao kanga kutoshinda ya jezamba yao ya sana kama mlenga mzee sama wa shukuru. Marhaba menji hamade namna waishia imananya singono so ya ukana wanuko ya jori ya voti na uka oandronti pia wa johanza rende aruma voti shaholi yo des conditions neze ndongo bokode ya zali ya zifanya ngono ya uka unumla tuwakati huamba garendao yabo namna naelewa hapo hajohanza rikenti lifikiri namna indwachi ya utoa zali hauka ambana mtengele hunu awangene namna ya jipanga ya juka urireme ya riparetere ya eba kabati system indwaji na namna indwaji ya ukaringabiki irahano henda harumweje boko aisaharengeza ahimisema garde korwa hahi inu ndongoza ukana kejala zimwandu njia twala pizana wa mane onwa na deba wa uka ikhtilaf wongo nokane e fursa ngiyobana minga mo nokane ngiyobana sha ala kulli hali yebo nesyo ukana inu hazia izoya hazia ijua onge na mali mfanyiro hizo ntipi honnêtement okarijuenga lora mgabila mavoti ebe tukanchema tileke tsanganyiri yali hatu lijwa lifanya ndogo za mvu hau kabati furso ekati ndiyo yende namna soba ya jeleza kairi ujibu baudo wandawa bua mbawi hokangarendao arumaze voti ba inu hama question ya pourcentage mimi si journalisti njasoma journalist shawo hii huonesa wandoa ngalo wenji kairirende parce que la rilema ulala rilema zimba foto daza solo na wandu olele sawo henda na mjere ndira mgabili rimenye rimcha jao ngabo zirwachi bien sûr ngabo ndo kana ngo zalazimu wake kwa jiuzamba harumaze media parce que wake rizamba banu ngo zambia wazali sha honnêtement hau aminif eba ndira mgabili mahala ni ho ngabo mbatoma ya ntiti ya uka maudu azalari boho na sina confiance kwa komori wajojuha reisoma bareni au ngo fanya ja 2019 au wajo dazani mbia bezia pashi atawajeza au azali ujo wa propose ambaye za posto wabirewe de wangari azali ndio de mali swala namna naelewa ukae mwana masabahu ya ndoni sayao naam bomia narongo ngamsaluer fikira yeye bwana Masabahutin ngamsaluer fikira hiyo fikira njema Shabanu ngabongo rabidiri kubaliane ukanaranzi 2016 ngaensia tuikadamiziwa wanatsingo ulo wao ngabavyolewa za kizee mwanamkomori sasanyiwa donc kangari vanu ngarwanaze ngaranzora azalia roe yaboda ila maisha maziro ya lormo komori Shabanu ya disi lovanu c'est parce que dawala wandu waritendea parce que mimi très honnêtement mimi mwa donisi karame fikira soba kugonelewa sabakar suenda parce que ngarawane na dictateur yabo ngardora la sewakati Shabane problemu ngabidir do kubaliana ukana ekaleo tisanje fikira sukana abunga mimjufumua abunga mimwade no
da wala yakati sasa fikira lazima mimi ni wanao parce que wala wanaritendea mambo zako libangu mimi sina confiance na Mamadou unaelewa mais kama Mamadou dia ritendea le je comme changer ndongo Mamadou kana para fanya ndongo ekaba wewe par exemple sababu utende haufahari atende yenge joni katoma ya msijua kama na babu zinakanza nabi shama Mamadou mbia fanya 45 ya tufanya tarongo wewe ni kufanya ndongo hapa na kubaliana babu haina mtu ngana jatimis haina mtu ngana fikira ya unaelewa mimi tamba ukana narende mana ekaka rigenda yaburi filumwa komori ekaka rigenda azali na kubaliana ndongo bano ekadaminda wena sababu garwana uzino hafede za huwa komori donc ekaka rigenda karjafanya ndongo azali harenge yaburi filumwa komori parce que la maisha maziro ya 2016 yatabaha gachorde ya continue hata 2030 sijua kama ndo babu kazana donc wala waritendea ranzi watende kwa tufanya hata ndongo yoni sao mana mimi sina confiance ya Mamadou mimi sina confiance ya Darwan ngonelewa sina confiance yao haizosisiri wanao comment se fait-il sambia kaupashi sambia process sambingio leo Mamadou la pasha leo ya busa komori ngasina droit de poser ma question sijua kama ndo babu kazana anida wala waritendea banu mimi sina confiance yao bo fari au sababu no da wala waritendea kwa tunuka waaminifu parce que banu ngarukubaliana ukana ngari wanao bwana hizo faida za wa komori ezararusena 2019 wazali hizi vote yarengeza mvu wa komori kwa chachuha ngabo nramba ukana ro komori kwa paro juashe banu wa kumesha ya kilo komori nje sawa eka 2024 komori wajua yabo yomba chance hada ni rahunra rahani karde kansi bai ritumuona mapushoni cha wasali ya rege kaire de la frontment riwone namna rifanya soulèvement populaire shade kaka tu proposer ngo ba e kama proposer ngo singa tujar mangariani kama sata problem na nasiba to karane fikira tumenje mangamjar mangariani bani kubaleno kana banuga sibanu sitima lui hamba ngonzo wende yo de fikira ngo monzo Tanzania de fikira hangu heni mu de bila respect fikira manya parce que si singare garwania aux faida za Komori yabo si singarangali yao izo se faida za Komori zijo pese haku msujwa ka ngami sibomba biera au yangu mimi ngamstay zoko lima doni saban Tanzania shati uno wala waritendea kwa kufanya tabongo sono Mamadou halala hasiuha e yabo ngatushika nsema darenge zabure na yabo afu Komori wa dhulumu parce que kazalende arenga ba mesha Komori ngajori yakenda yale wayo ende mana mimi na bakairede rende l'affrontement ba ikasalia hidi wa Komori ngarjo fanya sur le populaire wa Komori wajua ngamano bako Komori kwa paro juashe merci kalio Komori wa hali tiamada baha naam sababu ngo je somna hiro auni je papi yako mwenye Samiri ngo avasedara jokaya seronda eka tina confiance ya Mamadou kwenge na haki amini ukaya mungu mmozi mbona zatu rangulo mondoni se reka ujitenga mbavyo soni mondo wa dhulumu jana hata leo sha karja kaya leo ngade mkwate kore leo shatika yangu kae va kutino aminifu ya mrahando onsi leo sabari utoji amini uto amini partini armadara jokaya rajitungwa ukaya wakimashababi ukaya rikese ndio ndale ukaya wa Komori amini ukawa ile fasta Paulonia hiyo ngamwangu wenji bin mundami na wenji kao kwa tena amini kwa kutoka ndizondo aloka mimi kakula bora ndabinao ni wangu wao pia mimi collaborate wabangu ndio armovote ndio liamu aminio kaya ngojuka uremasha itwa wa jugo mzima wongo wa yarumia waziri alepo mwenye baraka wongo ya rumia guverneri alepo amondi dovyo wongo ndema fubakango ndo amdonge yake yende ndeni wa amwenda armate chaguzi za haramu zimu mwadanya sabiri karikara dinongo amada hizo raelewe falsafa ya atuyukaya rajuzo ranzao rajiudumu rakaya na shababi mpia rajua kasi ndo amrika wonga sine espoir ya hema badili mchenzi ya hema siwa hatu raranso sodojare ya kuizo kama nsino amini kuwa ya sayi binso amini kuwa wali ndini mjoka uchi amini mishababi sikaza yao endelea mwana esparti amjibule swala la handa niransi la mwana Sabaudini hamba ukana zabari nso amini fahari ya Sabaudini faharinga una mapesa ya ushida investisseur ito bana wala parce que tokana woto dictateur ngibidi bake mapesa ngojo shida umure mapesa yao abote senga mjole cha abota minga mjo na banu fahari kanso shila nai fahari hajo madoni hajabar dunge Mamadou baola ngena
ngena communication sinji ngena relation ngena mapesa mshida saidia kujaona kaja fanya ndongo donc yabwelewa kana sina kujua ni amilioni uteleze parce que bidi mapesa ngebidi ufo ngebidi relation sio kama unababa zina kanzana yonarke makowera bufari ersabilane rabo unaelewa rami rawera soda hudini ngamjokana raisi yo utola ha mapinduzi no fanya mapinduzi ngebidi bwa kema pesa ngebidi bwa kema sema jameta sur table raisi yo utola ha chaguzi zokweli kabasi ces conditions raisi yo utola sur le populaire mais hata sur le populaire ngebidi mapesa ngebidi on revesti mapesa on rejuso wa komori donc unarukubaliana ukana e masala nuka simangu msono kana mina bagumi mana sawokana kairinede de karede banu nakubaliane banu baishonga msoni wa rukume shawa msoni wa kwa jatoa ruha mazali azali atwa ro 20 sheda banu ndo kabala banu kabati mbulo parfait shabana yazali azali ngodo tro parce que ngoto ro donc ngam préférer ndunge baishwa mru yafanya mbimba vititi raha parce que kabati ndo parfait mo ro tipia hena mngana sura za shazali doko yenge mwiha ku yone manamina bakana kaire darmazenyi chaguzi manada swaba haufahari karsina mapesa ushida investise nifanya mapinduzi abo kanga tiba wamba bininjie zandani vandia mbandano bana basa ya husu mamadunga mbenu bamimi mintar ma parti jabo kanga bo Rwanda kwa tutaho wazee wala shapia mla tuja hundu wala kutida wana weisha honde hwami ya hundu ati amada huli gote obure wa ezabili gelazimio rijwendongo ya ka hamba rogo bana bas ya kantina mapesa shango dungo na na mapesa huli basi mimi bangu da bila gasibanu ngarwane bwana ilu na swaba karja kana bahir karja receive wana ndo bido receive mimi akili ya hangu babanu ngabanda ndo ngamba maduma minti ipedes mimi wallah tsarma parti shanga binani tuwa haina mru mimi fakhar ni mona ya ukemru oyi ngebidio ulao sila usa babiti na kanio njashida na mungu ngebidio si ndo pareni o ya bidio so pareni o ndo mbeme ode kotina zigelege yabo tireje ya ukana ngebidio ni sahe wangu wajuao o hanti azali o hanti wangu hindi ewa more yozi vionda wapi ewa mparo mabujiloni da wapi wauda wani wataha nganzu ya tolo ha diplomasi sikaulinda ukana o walona mapesa au o waljulo wajoenda mbio watahe namna boko les journalistes sur c'est toi c'est ça c'est bon o ando wikayao si ça va c'est pas pour personne vraiment c'est bon o ando wikayao ngwana mahakama imajujina hizo pia wao ndio wajushinda wasaidie basi basa ino manama sio kaka ili tsengelo wangu riundendrazi riwambie unamlashe bwana wewe ba wewe mwana damu wakamkeda nyina hizo ndizo nizenda wao basi ila demani ya boko tikautoka mama dunga na ndio wajua na miti ile nati mama bawala hantu na front hizo parti za siasa zila parti za siasa shami wana tushinda na Mungu o uliwali sambaba nukambeni wa wote tawanu do wandu wa resisteo shate miji ya hatura rendo amamba ibitona mana wananyasi wana ndo zire wasawa hafa wasawa tolomo hazini wasawa rengo watungoro ndo tobia zahi kwa mulutu o wandu wao pia wahimili azadi basi mimi abasainu tambana ni la uzeindo aji do indana tahe wandu wajoka karibu no wahimisa azadi avua ya diplomasi ruaeleze ikhatwali iliyo ni ajali wasunjuse mroi baika lazima wandu wa sharia aneze kanuni wa marete kwa wimbi ya komete 100% des crimes contre l'humanité wimbi kwa bidii ke transférewa à la CPI Cour pénale internationale ya bewa au droit de l'homme yale amba ebanzinda civil wa sharia kwa jashifa walone mapesa kwa jatoa wa mrahitu kwa jasisa wando pareni abahanga mudunangalie o amimisa akaba nwika tujenda rangali kingwa jo humlashe obarini watimbiridie watimcouvre walifanya zonzo pia au moins garjo jo kana rilumi ya diplomatie parce que ils ont des efforts les auto wazal ya ulowa rejisondro so pareni ya arrêter wa sharia na kanuni
au wamsaidi yao wamwimilia riwambie wamlashe ya wakati hiyo kana vu abo endeza yo demande mimi na kautsa wandu bokonga mjoka ngwa jula ingeri ka Egypt ngamjomba biza wandu Egypt shanga si Faransa nitiji wandu shanga mjuo o wajuao amjoba wakomuri wa wajuao bon wandu za zabili ngamishele zizo bozani tusheba nous allons comer ya attention ngamjojo ni wana damina mtu panoena mbiyene roli ya hahe wano enda do geni wewe enda do kase enda telebi wewe enda fanye chao mimi tika hamba omtengelo wangu wanu rito wewe shaba kati yo ngamjoka tsaha mndumra hafu ya tupa roruma ni mamini yo sha ewe wa ulomra hafu tupa roruma no utona lao begodi mo wandu tipia wakubali ya ukawa daani Ahmed Mahmoud wadani uwenji mi ushao msif ha sha katina yitu bainga kwantu ile safari joki na kekana ngoma tunabe ni balance tabo eka haina ndogo zihano wakati wazo ekarito wazali ilijanga robot ngambyo soso ni Mwenyezi Mungu yauka titawa ola yakabala huli mdahito huli yafanya jao yarenda jao ngonelewe wandu wanu waride nali wafanya wakati shanga bonongo njema tena yabidi wandu wazambia ukamba wala tansa alfadlu bainakum efeti ya ukawa rele ya watiti heda mbonti tu hatu iyo wakati wandu tu ambashe zinogo zinu gela simio wandu wafikiri haina mtu geneze fikira za hembu karushanga ekewa jamu ndio waone fikira ya shaujo njia na iyo mtu tu au mbala ya mamdu beyo mata ya ondani yarebonte abunge abatsikaza na bindi vandu karisa ruma voti vandu na tuamba tungo wawe utungo la ngore jozo mduka shanga manzo mtu eka jura mpira shaujo pa penalty ngaba tsina mbeka japa penalty siwona magoli mpira ule watango karibu na isanga ndo kwa penalty egoli wala ya rompira ule yaziazi la pia wandu mweza wa duisa mbraji ya jiazieze penalty basi singa si Faransa bantu gasina mahamitsa ngo arfungo urabu ekeba jamruvan ngamjoke mruwe ngabishira ni mfari yambie mdola ukati jao yabo ifoni mwambie ukana nto nisaidie bana ilo swala la uzisiwa ni mwana nyasi Yusuf ya ukangeambio wale ni mapesa bali joshinda rinto ya basengeri ya Tanganya rano ulila rila rumeze kampani abagemi sikanzani benulio wandu babasa tiro mama dola mikoni akana izele somate de Komori kataparno no alhamdulillah rabbil alamin shanga mina bazana ngo nizijokana akauriste njo kweli japoro inaenda fanya utubada kuna kama tuona mruka ta into abida ja teresa wandu adara wandu na mimi ikawula zimu ekati ujinga ekati ula yokana mndu yakana ezi yaringa hamvuba baini ulo na ezi yoto pasize wa yadunga yeye haranti amba haranti wote tieda mbaka chakamba za limu jofanya namna hiyo embabi yote na yo unijivya mimi fakhara ngabo izo boko enge pre ya corriger erreur yafanya aungule leso ya jarume tarehe yokana ekafanya lai ekakajafanya ngonelewa kwezi yabo utuka bwaduka yokotwamini mama aduna wana sababu hazi sababu wo mwamini yoda wao na wao tipia waka yabo matalani yeo hamba ukana ikajaka rais yabo abasa solution hiri watina ukani maneda mina swaba au manena wa ni manenawe ulo nezerezo franchement ngasi pre yode inji sondage yoka na ndera mgabili hula risela lema njo mona ya lelese ndetena yake kalunda mtamna plaqué au ya mtamna jindo shaka bondo ni sawa yokana ngabo majezelo ati parce que ngeri pose mapesa bana basailu ngarjo sisi ndo parini parce que shinde shamaki wanu wana mapesa wayeha ata lelo enu miamudu da hona banu basi banu tukoshemeza ukana sisi ndo ata mabeja wajoka pre wendewa hafe shaka tunda ndo wani kata ino no kwatina ngo pre ezero zatu zilawe wandu wana mapesa ndana bori jomto warese kotiza za kweli gareda rumeza haramu na bori joshinda rirese za kweli jotungula no Komori ya jende ndio ile swala boko wandu soba ujibiwa endelea sababu mtukufu rijoba ya mahabisi no yabo msokanzari kubaliane njibwe maswala he mwana nabo kana isinu njazaba msoshahurwa ngono babizu na kazana beao ka e problème le bani relever au problème financier d'abord kweli je dis na zaba ka wewe au kasina c'est moyen et question que va engarfanyao parce que banu banarkima koera narkubaliana ukana e wadu watu nzima garwanao ni wa faiswali garwanao ni wa gason garwanao ni wa mutu donc yo fikira ukidiri babandana tarunria kolidai banu mitsambia hunde ya kweli ngonela wansambia hunde ya ndrabo shaizo solution pia ngarsahau mana banu yensile mbele ya ensingo vilili juu
ngonelewa no ketibi eka ulembelea mrucho ulamba mgojo ekanga una nyorongo jona na chikuku cha bibi yani no vuke sio kama wale babu kazi donc sio pia ngaranda mbio heze faida za Wakomori na kubaliane ndo bana kubaliane ki hikma ki ankli ukana ekakari jenda azali harenge yaboro diluma Komori ngebidir kubaliane babio ekarende batsina ujipanga matala ni balele swala la kamimu wala okari rishinderi kina izo Komori wajwe waje ndari moze vote ni rashidi azali ngebidero nesokanga sima serie ngadaro mimba na ukweli mimi fahari sikawadi sida mina wandu wararu ya ukana ekei pasari la lerisi webana nangamile hunu ya lelesende kaidire ndari moze vote mimi fahari kushilio shaija wakati tena samba ekenga ndari moze vote si johanza mbaza ngotsa zinu ngwakati ilali mgabili embelumeyi kushilio eza ngwezonda zivi yakuswa bango shiyokozi ezenogo mimi na joziona afdal ya ukana ngarende moze vote sijojibiwa enge litsunguwa kandida mzima huwa iliba goshilio voilà iyo deja ngejuka wole sokana ngasima serio ngaranzo to ya za mjezizo rifanye primary bana position kwa jotu banu ekarkula na kasi wa starabu parce que roba si wachinga banu eka par exemple ngasi wenchi makandanga o menchi da mimi naona sababu par exemple karanzo de makandida ne que tu e ushida azali que tu permettre de soiraro abo yo tsanzana bendi wandu waisawa declare ya ukana ngebidon ndar moze vote 100% wawanilia ukanga ndar moze vote no watu henda ekakwelingwa abo bantu wa ikhlasu keja kaulazimu wandu wala pizani banu tsena yo de tola buya mandu ya hanko e abili ekakwelingwa sarme bwana bamimi eze razawati na zisoma pia wana kalite zinji wana wakweli wana wanafiki wana makuraje wana mafenya esu ale abili si jojibiwa enge risanga jwa ya ukana ngabo waili au wararu swafi do wenji wanzo wende sheka lelo ambana mtenda ruza patiba dora usi azali shabuti naka kapre ni renti wewe wende wanaamini ukango joshinda mbabi rauhimilia shabu haina mdugo tukanza ende ro waranje nzi marwa wandu 15 ra opia abo iyo kena ka encourager mudi ukanga ndora mavoti bili araru boramba garendao ke video tukana ngasina fond ya zako eli e kama ndo fanyisha betiziman shayuge tukotumeza fanya resistance na yabo e kale lo ti unduma pesa e amyala ndavi e mahayavi rabalongo ulo hafa ko bidir sisi wandu pare ni ramba garendo mahala kadar lera oni wandu eni mtasoma mintina hindo shabu matomana wa party na region na mabavu ngatuka ujaru zisiweni mruya fahari utina la hea mbangu torali kume dhamana ne parti haya torali kume yapoze mko izo lelonga mjoshinda ni hundani avanga mtukana kana ashabana wanu kwa kama serie wanu wakana mapesa wae hawakanza jondar mavoti wanu ndo wanu wataingaza lijasa ngo tutwa nikawya mbena mkwe ngo mshia urambo kana rwanu kwa wanu walikoze question za hao wadazana hizo ntiki plus ngabo kena ushangaza ya ukabana wanu wakana mapesa ezabili ekena ushangaza ya uka wanu kweli watu amigo mitsano wabanga wanzo shida ni azali ndio mkomtera shida ni azali avanga ndo mashindani wani hawani kamtwa nkuru wa Komori rajokana kasina kazi mzima huwa ili yo deja nge video ilifanya hazo modani kabla ya henda huli mkini ke o ambako watuenda wanaongoza wazifanya hao ngunanze iko ambango waendao wanaongoza wazifanya hao yabo Mwenyezi Mungu ujoni bawandu haina mndune ni ya hahe sha akamuhimu banu wa Komori wajojo waone sasa commentaires za hao ni fikra o wengi ngwa votio rende o wengi ngwa votio ritende o ambao rende zabari ambao rende zerezo zao za ukombe wa Komori waelewe o ambao ritende zibe za monesa ukakartuenda ngabo ibidiri fanye wa Komori waelewe e ujombiwa ikhlasi almadi Mwenyezi Mungu amba alafu tikanzane leze mwana masabahu parce que ngena moto ya bari yenge na principe on respecte principe ya chami mekati changer ya kutusa kabonsi na principe no valungarwani leo zifedeza wa Komori e katolo kana ngam changer principe yangu no wa Komori on refaida ngam obligé changer principe yangu et ça c'est ça nous si diaspora ngasina problème parce que karti bazima azali warma ekusha Komori hambakana e diaspora wo bidi wa voting armshara sha Komori haji sana hambakana kwa sina droit vote zabari si diaspora sparu tsaganyiha ramba ukaneka kweli ngebidi wa diaspora wa vote yorjo mzingamani no isule ala yoka japaro isule yabona ramba kana sisi wasinga sina problem yabidi régler ce problème izoranzi almadia ke wakati usangu mshashi
boka ziko ka prioritaire lazima ndo wazifanye kwa lazima ike oamba kartuenda wanduanje magunjini wafikira namna bidirifanye azalia tikia bajar size voti hajolele sahende oamba ngwaendao ikawa lazima wake masuri wao wa hadisi aina mda tujoju hamba ngwendo sharita namna wika yao mruboko wengu jovotiwa wandu watu kakoli waya votiwa ezabili eka votiwa azali mwanzo afanye betizi wandu wafikire ze strategie ndo zifanya shahina mda tuamfili hada ene parti ya ene bango ya ikawa lazima ike makatianu ai oamba ngwaendao hain watilale amikonti na mahadisi na mtsango mali ya ukawajua shindi wafanya resistance eka zindwa jizolo jiri ala kulli hali iswaba kenga namna kalima wa ukaza ikawa lazima ngeri jawaba ya kwezi mtukufu من تكنزاني وبشري خير وكماري يعني زوكنا توفيقنا كماري بإذن الله الكريم كم بشري خير يعني زوكنا nafasi na taufiki yako mwaremezi munari nike wanda mjezi zurengona kama munambe ukaya kabati wakati uka rulate kati umushira herle basi wa inshallah barakallahu fiki mananyasi ya basadi ya kaunjia ala kulli hali ngarjo wanisa wati na umani rifanyeze deba hasite ya adabu enamna mafanya inwan wandole mbao nisize fikira za haya na mdio fikiri yode ya jiba yode ya lazimu wati na nyimani za bakizo mnyezi ngudo ujoli ba mndu heni ya mdu ya juitia ekemndu wabo katuhe danu ya buli azali yende ekemndu wabo ngwendo nende ya mbuli izuza ha sha wati kemndu ujo lapiza mwanyanya au ujo amba mwanyanyage jau sha haina mdu nafanya babia mnyezi ngudo ujoli bo wandu gabo ya onisa komateria ya uka wakati uja wa ujua kandida mzima hawa ili ya bidi wa presente waliho dini elektorali sai lance wayao wajibu hauri kaze kifu ashabu mjibu jibu ashajibu wewe mzee izoza makandida ikayao aude madama na waonao ya ukangelazimio riparticipe lele mara frote harumaze voti wajo utanganya hawa hadisi kangwa ya behao mzima hawa ili hawa raru awe kaonti pia aina mdungo endo yabo ezo kana khairi Mwenyezi Mungu jorikazo insha Allah tabaraka wa taala ala kulli hali jibi habari hadisi ndo andu arenge bandi za fikra na za husu resistance ya homji wa mbeni ya kwa lazima mijipi ya risomi haswale mejira uliliwa rafungi wa daraula adunga yabo de silence no unafiki no hypocrisie ikayao ngazibalwa ni bandi ya mafundi na maulama au ya kwa lazimike wao wakamweje waunishie wa oriente komori ya malabidiene minhum de amba mufti funda Abubakari yadunga yabo Bajrafili yadunga yabo Alihaji ikayao wasaidi ay mafundo andwaji nizo mzia Mungu waono abonge ya mwiso bezinu za husu bwana ya ukange continue usuze voti ngazire wao kastura nwa ndio kwa tunda hiyo ndio mwisho hizo ndio kuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya ritole yatongeza emifarqiano ni mashaka ni mabayano yarinike ujukana khairi nasi kama wabenze Mwenyezi Mungu ajalie ni wanzizo kama uri khair nguna mnikiarereyo wanzizo kama uri shari nguna mrejezesho yajalie muda utoa haliman riunda nene dawla ya haki باذن الله الكريم جري فاني فوتي بكو لو زلازيمو والسلام عليكم ورحمه الله تعالى